Wonderful mema kwaba edeba enkrahye nsem dwumadi a wo hwe wo Adom TV so. Me amete dwuma me dwumadi ho chia me edi amje so ani nita kotego. Megiri se ho ye. Me mpa abo ne se otwedi ampono ade Yesu moja ebetwa ho aba ho ban na wana muntuo ede yedie abre wo no abusua no man. Ene so me koso aka ensem amato ni enyansa ensem a ehye nkuran. Wise words of wisdom. Wise words of wisdom that inspires you. And then Nyamede Bana said, a good and successful life will cost you something. Abrabo edimu, ya edinku ni debre wono, ejina bibi so. Infri wiemu ene meto abrabo mu, ene infiri obiri ho ene abeka wonsa, ejina bibi so. Ejina niyome bi wo ha obeyo. There are things you need to begin to do to make a difference in your life. There are things you need to stop doing to create ways and patterns for growth. There are ways that you have to think positively. You have to subdue negative thinking. And there are attitudes you have to embrace. And for people who say we go abraboso. Eno na betimi adimu enti abrabo edimu brabo enkunimdie no awade edimu awade ede ode eba adesua edimu ede odeba apomodin edimu nyamesomo edimu no enya se wotiwo ke na beto kwantimfi ni nyina so ewo nneema bi abeye enneema bi abegya mu ayo ne de bisa ho se enema ben na meta me yo a eya kwansidie de mame adwene ben na medwene a eya kwansidie de mame empo adwene ben na medwene a ema ehu kame na nneema me kan se me ntimi nyo adwene ben na de abufuo ebreme adwene ben na de awerwo ebe kame adwene ben na ma metete sa adwene nyina se wo jamu esan se nkunimdie ni nkugo ni nyina na ewo ne fapem ni adwene a wo dwene ni fapem ni suba a wo da die ni fapem ni se dia wo hunu ho fa. The secret of your future is hidden in your daily thoughts. Wadachi ye dear, or warrior dachi, or pomudne dachi, empo unyame sum dachi, or this year dachi, the yina so any new man wataya na abribiara. Any choir so edging, the secret of your future is hidden in your daily thoughts. And a pioneer you made come back to our first sojourn. I dream better than you proso. I dream fee. Above Fiagene, above Fagene, Yaudie, and it's a bobo. And no wow. It is sometimes what to are. Besides, I dream better than my dream proso. I saw a bemame couldn't be dear. Now, what Jim will not compare a dream about dreaming one, but man couldn't be dear. Says I would dash and you know, so, edging a white generation. Would dash and you know, so. Eja nyoma wota ka kire ho me de me nyeye me de me bibini se me nkwa bo kira me nyeye me de me ese sansem na wo obi nka ho a wa na aka kire ho no a odibu abamu a empo wo de hya ho so no eno ede wo daachi wo ye die ana nkuguo ebiom enyoma wota ayo so de yi ebia wo kwadwuma eye na wo kwadwuma so asem kwan ba so na afa so ye adwuma nye ne se wa kotena adwuma mkakao ana woton ade kwan be so na ofa so eton ade woni a woni won ye adwuma no nketa hodie te sen empo okọ a oba nyina no sebe woni nyankopon nketa hodie te sen eno be kire wo daachi ena me kai say the secret of your future is always hidden in your thinking patterns. It's hidden in your self language. It's hidden in what you do and what you don't do. Abusia obo asema brabo nko yie ma wari enye de me yade me hu de ya me na me suade enko mitim oboa ya na wa check wa dwene ya na wa check usuban na wa check se de hunu ho fa na hu obi sofa na check wo attitude your attitude a enfoni a wa twegu adwene poso ade bu abra e bia na usano ye twamfoni bi go adwene poso se wo de on semfata ebia na usano etwamfoni bi go adwe process wo de wo ye tietia nto hu nsem oni mfaso
ana ebia opekasa do nti we otrofo ye twa mfoni bi eto wadwe po so aya konsidi ama wo sa mfoni a etwa go wadwe po so no bibia sequence obesa wadwe so mfoni wakache on say me sombo me dimu metimi ayo ade nyina ama na wie peyo me dai onyame bi ade nyina wie ne peyo me so metimi so nyansa etona muntuo mababa so abanfoso. Create a new attitude or mental picture in your mind and change your thinking patterns to change your life, your future, the future of your marriage, the future of your life, the future of your health and education is dependent on your daily thoughts. It's dependent on how you see yourself. It's dependent on the things you do and the things you don't do. Odachi, uye die, wenejie, ukan kone unkunimidie, infri bebi na beto, nyina so ene adwene a wota adwene da biara abrebiara nyina so ene emfoni a watwa gu adwene pro so se opese woyo nyina so ene suban a woda na adie ene yoma a wosamu eyie nyoma woyo ene yoma a wonyo entinya nkonya ene de ti wiase. Life is not lived through miracles and by chance. You have to make choices. You will meet circumstances and you need to make choices, and every choice you make creates consequences. Abrabono ye won bibia ese wo samu ayo na obesamu ayo bibia ni nyina so ene adwene abadwene so se obegya bibia ni nyina so ene se obegya adekro no yo no adwene ho fanse bia abrante wasi so wo de da bia ena me padwuma abama madwuma me nya hwe adwene a wodwene no entene bia na amawa ya mre wenda so se abama madwuma na so otimi dwene se me so meti ayo bibia bo se obekanya ho ape bibia yo enti adwene abadwene no betimi akanya o ana adwene abadwene no betimi ama akwanside bi ato abrabom abusua enkoyie ateta pansam asai enya na kureda ehya ase afiri wadwene mu ehya ase afiri kasa aka kire ho ena ehya ase ene nioma awota yo nioma wagya mu enti enkoyie a sakra nioma awodwene ho ne nioma awoyo na wabrabom be sakra ana meja wo emi ahose pese wonya mre hwe emi na dwumadi efe ne badwam no ebe koso anesa entenye tv ni mfiri ha mi amede dwumati o chame ediam nyeso eni ni tekotego onyame enhwe oso na omo ho ban na one wontina ene den so makra ofri so busumene da yetos wedu no so memwache ye bedwam so ena wowe na bedase sanse de adu so no e bedwam so kase ensem ne do so de obetie bi ene se omanfo bi a wonom ete atomfo so wo mo ekyemu abambo ho nsem enkoyie kura wo mpotem wo sanso ena akonkranze abusuan ya wode hyewu abra no wotwera ban kukum ru kyemu a berifo kura to de ababonte report no wagitum a enyeye na obata bi so kasa na ne nyina ne se obata ya wo ne ba wa yare sabia no owie ye kare so kwada na se nya yade nti wadwane ye jane munchemu yerebe so mo ye kai wo se DSTV channel 280 Go TV channel 119 wishia me ya frame anoche wa ba atwa se wa finchemu no memfa ntwa so emawa no manfo bi a wonom ewo atomfo so ye no what time mantem no time ensimo ewo bono mantem ne mo no wo mo de nsem ahodo atudwa no chesa posifo won potem ho no no enya de se woni won edi ne ye kra wo chemu a ene se ne ma bi akoso ne nkoye na de akodan posifo no wabu asom nu afi kra no asem bi si akoya posifo fa so epiepia wo musunsun wati kwane nkoye nti wo stress mpanimfo mo ni emra ho anya baras enso da bia ya tutuo ewa atonfo so no kwasam ne se ya tu ade ho na mom bebre e de akọ police station ba ku mienu beyam yensa so a ya kwa enkosi aga na ma tututu onu ntimi okuya ni pa ma je best farmer award se mintimi nkwa afuom biem bra bia ba tutu okuro nga o ka be commander ya ye ho ye de ne commander e wo sikanti ya atore ya tuya ne ka na anu teacher ni ba akokora be ka kire nse sie ba bi ne aduru de be ko be kurum ya nkura nketo no teacher fo be firi ha be nya bia ma ne nkire ba de so ya ka Ghana ho nti ba bi ne sa tututu ofiri aba sa ne sebe yete se baabo na naman hintu in fact ye nyina oyeye ya yete ha ya ne yete se jase hen baabo rituo oyeye ya in fact nyama bi okoso ni nyina commander okonanim
be hu nipa kura ne abọ command abọ sabi no commander watima kwa koyi nipa ayi police ni se omra ma kire ne tuo nti commander no ye pon ha say niema ne ye hu nyina ofiri commander nti aban nsrew hwe commander no na se obekasa akire na kasa akire no Yemfiri hɔ ne yɛnkɔb no ɛpoyɛ mantem no emu a na abusua mienu sese de wani abre pa sekrodom abusua baako ɛyɛ de wɔde hyɛ ne abetodonko mfinhyia aduonu nwɔtwe a abusua susu sɛ aposifoɔ na bro no menam so ma wofiri mu ɛwɔ yɛ enkranza afei kura no disua ni baako yɛ wonto asoso kumu Victor Kodwowusu ɔno nso wabra na mabunu ɛyɛ yɛkyere no ɛna agya aposifoɔ ni bi kame sɛ wɔnom ɛtu ne tuo na sɛ wɔnom ɛtu ne tuo ma abrantie efiri mu nti sankoda ne mienu na wuyaya na nanse ya na aposifoɔ de krata ba echeche mu de kofa awuo ne baaye na ɛno nti abusua kyemu a sɛ de aposifoɔ de report ne sɛ mo twe mo gyetum wonye yi nti wɔyɛ nsɛntwefo nhyɛ mu kasamafoɔ opanyini Kwadwo Donyina ɛkasa sɛ aposifoɔ no ankasa no kame sɛ na wɔtwe mienu atwa mu ni wɔne abusua hyia na ɔmo kansɛm bi nanso nye no ɛna ohunu wɔ krata ba bonten Sa Ghana mine ne Ghana mra ne Ghana police banya krado se bebe ka no kra pan faso a abedon ko owu ana de ntira also owu ye hunu mu ya enya de se e baje na mu asie na asie kira ade de be pesa bede ye bia bebetime de ade akwa eti sie na sam de amfanto akopem se ye be hu nokre wom ye hu nokre wom se abedon ko no ekromfo ne bebe fa no kokokuna ye ni tweka sa ye twetwa asem no mu na se ye di bema ye be kwa kofa da bane abesie no se be ye kofa kromfo man kransa krom ha metompem sa odi bema de no baba krom ha ba abesie no so odi bema de na cha police for bio me pesat mamfo nyina ate ase se me ana me nuanu ma na abusu ate ai bia kwaje twemfiri police ne bia ho ye ja asem no nka na nja aka kyena se na meti ha sie nya autopsy report no pe ye de asam na court ya bibia we report no ne atade adan aka ye case so etu obi aka se ye mo bia kwaje bibi enu ntra ya ja Yemfiri buna poye mantem ne mu ne begyina nkran kropoyi mu na amasaman district court no ama mpanifo krata se won tinsi abonten na nkrofobia keka won ho aboma boa won ho a won nam eno mbebo opnuma no ache se aban ni suade hunu se efie bia no won benya agyanan bia won ya abaya woye ye nbi no won na aban na mo mutumi se se adwuma no meye oba ni okura krata no wachiro din sika esefata no womagye omukwa no anu nti wonum enka biem na eno na amanfo bia keka won ho abom de akodan court no che se nkrofo bi na mpotem ho ma woye wonum bukata eno nti ena court no amakrata sa postifo hwe na sa nipa bonfo no panyina wodi wo mu ani wana se omunyina mpo hwe no won kire won complaints from beneficiaries and Agama say omo ha no bia ba omo fie say yen yasoma omo so omba mbeye dislodging and omo service omo digester mom na nipa ne ba the force oba pe no we digester ne so nti no ka amount na uti ase na waye onti ase so an wanti ase so an we ja digester ne ato sa on cover no ko under normal circumstances na yes and say e ba no ese so tu ba bi no kata so fine nti yes and because o usual assembly ni din nti report no ma amasama division na omo ebechi no na yare ni no for court national GAMA asoyenso echiremu a se nipa wo mo eyesa no wodoso pa ya enche obechire wo mo nyina atomu national project coordinator engineer George Esiedo no ne Adom kase etwetwe san komoyi yansoma obia na wo ye ne saa na akwamia yense modi ohye etu wona onyame Adom waye wadwen se wonya wana wa abonten ne mom wonya jana bia no wo kwa akohye won na afa wo di ka foforo akoto won so edika no jana na wo bia so woni mu nimdie enti wo besae no wo mu bia enipa ya dada wo mu age won sika nso ede wakosem eto Adom kase enim mpana na mino mekojuma nto mene ne kasa phone so ana mekire ne bibia we no okoye ana se bisan se first bisan se oya se ana se oya 335 ana mpana to sama no 300 ana so okay Yemfiri kranko pom ha se ne nkogina mboasen fosu na ababa wo mfihie aduonu mienu of friend Deborah P obode mrane se eye adua no ne din a obi ade frɛ no abaye yakɔwo ɛwɔ St Francis Xavier Hospital ye no wasen fosu na obuwie ye na kwada no wadi dam ma sɛ ne nso APF ade frum animu no afei kora no wɔkyerɛ mu abɛma a wɔne no anyinsen yɛ anye
ono kuro ya wosan so eni enne agya one ne nana abrewa ene tie ne kai da ho no ma no odinti wadwane mpanifo asiso akɔkyere no ɔde na ba sɛ wɔmɛhwɛ na kwada no a wagya ne ho no ɔnsan ɛmɛhwɛ. In this child's instance, the covering of the abdominal wall, which is a skin, didn't form fully, so the intestines came out with the sac covering. So that's the condition. So it's one of the congenital abnormalities. So meaning that it happens in the womb. So usually the processes that happen in the womb should happen in a certain direction. If either of them fails, then such congenital anomalies happen. Once they plan to get pregnant, they should see an obstetrician to plan their pregnancy for them, to start them on medications. And during their pregnancy, they should come to hospital early. They shouldn't wait for 3 months before they start ANC. They should come early, they be started on medications early, and their pregnancy will be monitored. Obano, which is who is going to granny and so any Adam Cassia Casai. Bro. The Barapia. Okay. But now I find you are in human. I can see an answer. I'm certain soon. And the womb. Into your muka, some of the call theater with some operation. Into Scanum Castle Modinama Miss Room, who did that, and some Amibian coffee say, no minutes can be a Ntimokama, me and it can be. My middle were flew to many men and net. You announce no near more than the I bet me a shame. Inti na me go school, then I'm in the school in Mijane. Me woye, inti ma for the toss for na akwani yale. It's the impenifu na adopia se omwami, ba me bana ma wisi and nsuno epi to me say a doctor for say to me enye me bana operation into my command. Afedamodia Yemfri hodom na yen concern foforo emu na Director General de National Communication Authority no eye Jo Anoche na nsanse na omanfo bi kika say ye honsem agodo akọ register osem a omujigu hodom no anye bia wo mudi sie anase waje mu ato mu bi a enya kwa de nsa ebo ma fe kwa no behwe no na sem no osem ye mienu pe enso be kom na nipa be nwotwe ene ye de wankasa ho nsem a register omo so sem ama omo a sa sem no wudi ho hwe na enu nti na mpanimfo ayen sentrofo nhyia mu no mo kyese Ghana for one sema godo de beda wo mo no wo hyeba so wo mo akora ne yie sanso ena so na wo mo de to so na se da wo de to so obi an register ne sem no wa brichira fe no wa ba mo no kra de sa de no mo nhyada enka ho mo ne mpadimfo kasa obetimi ahwe no ayama mo. NCA also directed the MNOs to complete the classification or categorization of all SIM ownership into individual or business SIM. NCA directed the MNOs to deactivate all SIMs that are partially registered, stage 1. I just show you the numbers, 6 million plus. Strictly apply the limit of 10 SIMs to individual SIMs. Also develop a solution whereby consumers can use a short code to check the number of SIMs registered with their Ghana cards. Wasan editudwa say sisi ano enipa dodo a womo a register womo sim no 36 million emu 6 million ana womo eyi omo efri so 11 million enso sim a omanfo en register aye 36,571,256. Now this is made up of 25,488,962 SIMs that have completed stage 1 and stage 2 of the SIM registration exercise. If you see a man saying in a sika crabia cassia, ye World Bank no, was sister, oh my Ghana, a dear back where high and Sasia, ye two from where would you we are into me and your home near Jana Hosano. And he a walk when you say one more a day sikapudu. Ebre o my Ghana na fe hwe na ko be kwa for forest and as a quiet dot ni mu asante mantemwa wo mo hwe na fe wo de ayensesie na asase na se nya hoden na enua ti me fifiri so se be ya ebetumi asom o my Ghana na we no ya so ye hwe nsase ani mo dodo de nsam so no ne forestry commission no ehia na eja wo mo di ho nkomo anam so ema World Bank empenifo ebe ye yadom Ebehwe say be reduce emission from you will say from the forest degradation. It already no be a dika a crime aya mining aya hobasase no it me bomodia restore land no esa dua nua na
faso ebenya apart from said the fact say be my climate resilience no e be san ama ohwa ye forest e na boy ku ahoban o e no so de boy nsuo ho ban enti no be ma ye nsuo ene ye ku ani nyina agina papa district manager wono obekoi forestry so e wa ha ye ne opening so eni nkomo ne mi say opening ni say e faso ban na di e de beba contractor ne ba site obefa mrantie wo krom ho ni bi adwuma dia bia yedi se ba se mfidia obeyusu any day to day manual job bia wo site no omuso betimi ayebi na watwe omuka nti first of all the income bebre omo na feso contractor ne ba site obehwe how the area will be sustained. Meeting at the Isaac K. Nomenyo Adom Kasiye. Yankonsem fufuro emu a na marshebedwa no wo mo edwon sa hye Ghana Hydrological Authority bill no ase na ne senti no na Ghana bampanyi ne etufo se ebeya ankasa ekuya won mo abai wonhwe na ne wo mo mfa krata nto ho no hwe my Ghana bia ya nsuo to ese yiri fa ho no mo no eka kase obetumi ayeye na nsuo ito a ebetumi afamu na enam so akogu pumu na se bia ya hodo wo se ebetumi akogu no wonye ne sa se bia nsuo yira ha Ghana fo no ano be brase abene ma omuni say omonye bibia e fe no a drainage master plan ebe ma ye hu ba bia Ghana ha no e se ye nya drains akese ye wo se de be ya e bi hu se afuwe se no nye sika se a ye ko shed drain nejim ne no ne be boa ama se binsu e to no eyi fire wo mia bebre no e so bete na omo support board no authority no na omo pe kwan foforo bi e be fa so betimi nya sika e de si drains na ye ka ho asem abedwafo yi titere ni eyekosi enim lori to swafo yenim se adwuma wode ama wo mu yi wasom obeye ni yie pepepe se be ya omanfo nso benya ho emfaso ye wo asodi obia yankasa o mining na no mamani na ye waso de sanso na aban so waso de nti yankasa yenko ayenti menya adwuma ye de amaye nti ye behia obibia otegana ha ononso ntu bwawo charge abene ma omuni say yensa enko bono mantem no emu na Sunyan West ne yekwa kogina NDC for delegate bi e wo hono no wani abre ya wo chese empanimfo a wo mo nkran kropom wa say NDC amanyokom nhwe na wanhye won mo kete say ma me Millicent Abankwa yebo a wode no ehye won so say won na won pere wo chemu asanse empanimfo asisi agina na wienti no won mo akofo akrata peso ne ma me gina nyina no empanimfo ahwan won mo ase na wose so mo ya de ma me hye won so de kan brofum so mo imposi ma me ne won mo so a bewi ase na bat won na be koso no won mo nto ne se de ompebe ma NDC amoyokuo no edincho emu no ya hu se ya papa eko vetting committee na ade omo de bo na chi kire se omo disqualify na na so omo ka kire no vetting committee a ya papa Mr Fagbande na na da no asema omo ka kire ne se nipa omo endorse no omo arrears dues omo de ka eno na omo bisa na ya papa etu asesika na 356 cedis ho eno na asema omo bisa ya papa ma na etu aye eno achi no omo clear ya papa ka kire ne se de omo ni na wie enti obetumi akọ on the Jordan no ade ache bonada na omra meje ne den ne ballot number nwachi na wumi anto ya wono so bedwaba ewo amanyuko nim editu jase se wo hye wo mu ede obi ya wo mu empe eba afempinu ne adunu na enyade a obebontoa ama NDC amanyuko no eniama ekoso wo Sunyan West no kwasem ne yakase ya ni je ho a na ye boa ye ni nye ho kra because ya to aba no obi contest obi a enka ye papa Mahama enka nya de anka kwabradufo ene ayi beba be contest no eti e wase ye ba mu e ma sa nipa miensa no obi aye na adwuma na se wo mu ye wo adwuma no na ne obenya aba no ne ye de aba na ma no ye nyina ye de support be kwa akota sa nipa kro na chi Emmanuel Sikwabena enso e de sembi etudwa osade ye futuo e ma amanyoko yi empanimfo say na 2020 and people for call yes on oppose parliament yenya 137 yampese saade no
abesi NDC diem na yenya 137 bi yesra say mpanfo onabo ase adunkatia national for mesa monka mom na yenyina yenka mom ba ko say afi 13 for abaye koto no obia nko na asundwe nya de yegusu agina ndisi amonyoko no akache na mampanyida da John Dramani Mahama wo ye atoye mantem no emu Western North mantem no wo ye no eye sehudwabo so na wabro panyini kopie mu ho no mensu kakra ka tigu nura no na nya agrokra so omanfo a wo ho no mo no emfa ho na munsuo ni mo ye oba be hia wo mampanyi dada ye a wo hwe se ne nsam ho de betudwa no ebeto wakoma so na no mo kyerese do wo man ndisi amonyoko ene wo panyini yinti na nsu kakra kai wo na mu be hia Amani mama de so obia nim se oye nipa na ho wodom bia penasem na NDC ko bi se wo ye be use wo ye leader bia obia support ndi na nche kese nsu ato anase nsu onto ne ho to ntiri ma ye nyina ka bom bebiri a nsu oto ne de nyina o mo foma omode baaye Kwabna minta kando eye na shebedwani ema wonom a wo dwabo so abate ompesua so onu nso di tudwa se the MPP amanyokuo no ede National Health Insurance Fund no eye adwuma no e ade a ha dwene pa ne nsem ni mu nkyeremu eni Onom kasa anu akire na John Dramani Mahama ede nsem bi eto aso Arampo ye betrama now they call drugstore cotton in the NHIL no I say completely na no one free SHS and also I say and for that go school in check go school now what you we are sound one Yede CD edu so na ye hwe na ye online portals ahodo na adomonline.com myjoyonline.com nsema ahodo oguso no ya bobo biso ama na ayi wakono no agba wura ho no akwakenkan na details no wanya sanso na income na ba oman here kwabena sante no wankasa ono so do bonkrata no ahodo aba na ni mu nsem no oman ede ebemaye opanyini kwaba machi na ho ye nyankopon gusu shi anochi wa ba yeah ana do colors ne de obo anochi wa ba. It looks so nice on you. Onyame adom na humobo I've always been so near the obeka and ebema nyame asesa na adwene about me. There ya no. Me say colors ne look so nice on you. I mean kire o say eye kutia ba eye futu. Near the o dwene efa me ho. Se me nim begu ase bi medi me yare mewu ene nyame adwene. O nti ase akoshepo. Yeah. Iti mino dia menti se dogobi no abewu na hu bi so nyem. Ti mino dia o dwene se watu amna menkotom menkonya nkwanhia awomawuo ne sa wasem koso dwene. Onyame hu mobo na onti na ni mu nkyere wo a odwene sa because wa dwene nya papa. Obi ye die ni obi adi nkunim kra o celebrate on social media no wa ekusu no mra kusu. O dia dia. Anytime. O dia. It will tap into people's blessing. No, nyame so pejo because obi dey ba no pay wi anyumre ahemachi anajo. Obi kra celebrating additional ne kanko ne sika nyame dey adom ehyan bi awakoto ni kunu ka bi awato ne yiri ka bi awato achen no obu afu say twom. O dey adan dey asem obi no wasem. Why? Bibia anyewo kwabena santina ekoya no chiwa ba ne dey enye papa. The bia ekosi owiase bia se ye me o man hene kwabna anye wo no nko a ekofa no chwa ba so de ene de ekosi bia enye papa. Why? Why? Obi koso kwa na odi ya. Obi koso no na odi de ya owiase abo kraman de odi wachi na osan a won si wasan. Na nipa de osan wo ni tim na komam na oda so di wachi etu hu hwe. No ko basa. Ba kraman de osan pe ubo won se kraman na wasan we de obi ani machi. Ba onipa na wasan won na komam na adwe na oda so no koba. Hunani ma san chine.
You know, I can't even tell you some papa the one more than the I hear a coin. Okay, what did my terms, sir? Also, to me, yes, I mean. Yes, Mimi, I was with me, yes, I mean. And don't you know, Namasio boys and so it will be our specific uniqueness. Maflusi, would the Abian Isaac, Melamboga, hanging out to commode about the end of Fansa. You can't compare. Obituary I-10. Mimi TV, did Obia on the Sico Ghana had a crumb for. Why? I don't encourage success cry. Why? When you're crumb for what is too much. On my Nankasa, a munipano, a kutia, a muadia, and ni brenya, hoya home na shema. No, my way to tumpo. On my tiseno, obey than what metumpo. Why? Obiako school, when you're a certificate. Also, tear tricky cancer. Obie. Why? Shasu yet the opposite, Shasu yet the opposite. Who is shoemaker? Onyameso ye shoemaker. Obese or do shoemaker beko grade. The big crowd. We are suffering now. Unko ye shubo be aba be sure chira kwa pishu ato. Too much in this guy. Enthroning contomponi and Nibrania Hoyano, after they are broso. Obi na own ma. I don't see the other social media no more. I was here. Oh, found Ben. Oh, found by our dinner. Huh? Oh, we, that's it. Oh, my, the bat, shall I do? The tune in our crap. Or you have the power, but the TV na pump me na. And you was him. And no, was him. What phobia? Say, Martin, no fear no pay. Who a jumum? Obey a jumano. Natalia, great what? We will go free, or baby, no go free. Go free be. See the Pemawa. Kona go free be. Ewia nyina ho sa ahoya ho no ewia nyina ye ni na ho so na ewia ho ewia nyina ahoya na ye bre ewia nyina ba bat se de hanbofo no de na mu wa bo na ewia na okọ na nya ahoya na ni bra namfo konom nsa odi we kuguma eze onipa ni wu mfiri o so okwa se me na head department ya emfa ma na emfa ma ochira da esum na adu nipa ti mumianya careful. Wa munu adwane so onkara hanum dodo na kan ani meko yira wane nyoma aprofunu basana mo de no anu anwade no. Wa munu adwane onkara. Titru mu amoye beans ne wa chirisa mo di kan wa wona aku amanfo ma se o mu ja o na tra da. Aka die bi mu ye wicked ma o munu adwane no. Munu adwane wonka mo be trimu osum too much. Na dia asem kro ani. Na sika no wo pedi koye de. An perform pa. No beans, u so ba no beans a. O sha se no beans at that same 5 am no atono 5:30. How is that possible? How? It can unko an, wo di so be that so prada. E ka unko an. Imponchi o mo wufunu nkoko funu o mo de da monte na mako dress bi na mo de abacho ba na mo kuyen o ba na betua buka. How can you do that? You wake up with this mindset. Wo sorry na onyame de wo nkwa adom afem ho no. But I dey so nso nyina say wo be cut corners. Wo mani papo mu den ho nsem esin to abam. Ene mimi mesi nkura keka ono no ye ne fit ne ha na ye the health insurance dey hospital ko no number 2000 cedis. Ni passing ni beti menya sa 2000 through who sim na wudi. Take all the money. I'm so who are you be see Jupiter. Me hangu we now be Jesus Christ. Why? Nya fire sem o buy garlic o be so be who the garlic ka share to ama na wonum twam ko ba wadwoma fa hwan ya. Me yesongo. Me cameraman the fire me fire.
o frimpo wa so se koto wa me papa di atem ba ko no oluma nya me fa kraje de bia oluma she bia na so se koto de bia oluma na di atem na so se koto ye chamu di me ya o me keke bi na ja e nyina fa nya adisua mo me ye aduane di is very important de di akwa mu no ne bia wo to aduane se wontimi nya aduane kwa wo fia kan ne bi ti sa ampadu mu mo ba mo kuto mo aduane na 9 day wonder na 9 day wonder hey na me say ahimache oba na fe me ra kokras ma ware nyomo kuta salad big oats then I'm say hey because I'm saying na ma me chibi de waja mo sa ha oh right we am oni papa de yesusu na onya me na o manage na mai we am ba no pay asema me de be ma won say epunu bi emu ato ye nhira pono erade ndomie na on fan fam here is very important. Why? It's very, very important. It's my daughter to you. Queen wa. Ono ni kuro mi si ni so no oya hima o. Eh, it's MCC organa o. Akosi si obre na kwa na ko, ti asemi di kan ba. Na afi nkomo ahodo wo no maba. Na afi me ka o se ye de ye enne ye be kom monten so. Jumadi sunko kra ya sa Kenya mu sunko e de bro. People's Forum, yeah, they bro, the opposite can, the opposite ususu, the wadjuni yell. If I knew maybe a cockle so potem or jumum or mantem honum, be a hintebiano, or can a nequasso the quasso. The neighbor cockle dinama summer, and come by baby on while we do. What the cajon be part of the program. Do who's a scene to be or hand missing as if for an hour. Mammy be so or no adriania, or you know, if one standing interference, be when you're careful, baby, I'm with Ebinum restaurant cabbage say o modwetwa ho twetwa wodi na o yom say pra na etu kwa brocha tomatoes e gu for my 88 so pacha na wasesa bibiri and na credit tomatoes bo aside this year o for bucket ba kwa pay drop na 120 ni 100 series no wo kura o mo kope kala na o dey awon say some only in Accra you can get this in our hinterlands o kwa hafo unya we o ko Kumasi unya we o ko northern region bibia very organic and natural and kind here apio cry in social frame. I'm serious. And cry apio in social frame. Who one about our banner was in the Pajana? What you might say, Duce. And remember, make us say, cry. I hear you bow and cry. You hear when you money about. And it's true. No, I say, as my clean. And cry any more. Oh, but having my name, their tongue. I can't with Timuno. That's why I have me tongue one to easily go bridge national aquarium or saying what for, sister. I'm saying, only queen. Hi, TV, you and what I need by me make my coffee what be at all of one. I drew by the teacher. Me says a room winning what hold one at all. Uti such a skilly. Obi a bunyonko. And then they all buy. And then they maybe I'm provide. Eh, move for a chair. I bet you was make us a man, my Jimmy Slafia. Eh, we dem say we dey see ah. Madam mama no pa ya won fa nche me. Ghana Times say Viv woos Australian investors to Ghana. Big one, mass SIM registration exercise. NCA to block 11 million SIMs. Oh, at the end of May 2023. Why? You have kind details. Yes, it's not here. The Chronicle say race to become CJ Justice Tokonu breast the tape. And Badwam elated over 30 million euro rice production contract between Jospon and Comtech, the new crusading guide. NCA scraps 6.1 million SIM cards, and Justice Gertrude Tokonu is new CJ. Daily Guide is over. Rectify fisheries subsidy agreement, WTO boss, and Nana names new CJ. Justice Gertrude Tokonu. Hey, I was saying United States to F Papa. Oh wow. 2-4 clocks 24 on Goldies too. Yeah. President Kufuor, I think your uniqueness is women. Open mass and papa. Yeah. Well, President Bako, Mama Martin Gina Brane. I'm a mania kukudu sonko. Onyami Shrao. O de mai bibia on the Kwanswa in Shrankwa. Mamma Tinamon Sabo Madi di Martin Boom Abonfian Titi or Mofa Hodeso. Oh, how I be to see. Mo ba to oba ho kekanse hunu motiti oba yes ye kan say so maso be yi say abo na mo be buga mushe mani bi mushe shebu fosa fa yi to ha o se me be to ha
the right of a woman, right, the right. So that could be see what so. And then your papa no. And then these are not your baby say them go fine. Takwa Gold Roberts busted. Daily Graphics say Great Ghana Day June 9. Nafi Jospon secures $30 million for rice production and what's the one sure quickly enough we found some Jani and we on say you di hon komo we krata ni okay. Justice get you. Yes talk on no no e wo sanso na school feeding caterers wo say what they won server strike nationwide. Strike yes. Nti say nkwada no nya de say uyo ba time na wo ba eko school a na wo be 5 cd bi a hye den sem no de atọ. Yera de huyamobo. Akwakudi. We aboba abasa maka ho asem na. School feed ni adwane bi ni ona caterers bi so no akwasi si omo twini ya ni bi. Enuane no omo se empeso na aban de mo omo ni so. Yemfa bi nka ho no. Kwabra ne so twe eguka mu no akwakoton. We ye stone boy eye ne ba and he said the otore papa nyomo no. That's the pride. So be wo bana. I remember one day na me ko fie na me ba de pass. I say wa oba TV so me catch you say me dindo me wante. Na me stressa. I say me catch me gina ho na. Say we na TV na me. Say me dindo me. Say me dindo me. Me so me ntidi me be yiken. That's the joy in being a mother and a father. Na wo bana wo legacy na wo bana timi sua wonyom. Oto e ma na ye fe na eye de. Eja we so yakeka ka ho asem wa ni nyina ye posi ni ya wabo ababa wa no tuwo Kumasi a early this week Benada no na oye in the first appearance na aja Empress Gifty etu ho fo se oyo ba obi kunu de osrada twon ho me enso ye betu fo se mema no amaware no montina mo ho ne mwase na some of the married men are becoming too cheap. Some of the married men are becoming too cheap. Minim dia na hamo. Mama na ye fododo why? Mama mo bo anya den. Na ye kono e ma bo anya den. E mama bo anya den yes. Mo ya ma na ye fododo yes. Mate bo no so mo de chiche dodo. Mama anya den. Ye kono until it is your turn. Continue clapping for others. Nyanko pe mama na duro so. Abusia ye kono kai sa asemi de kan ho. And I feel so agukansie beba ni atena se interviews ahodo the People's Forum beba na o man hina atena se nsempense mu atwa so bedwam so de here basisia. That way Jumadi this one, my house and the People's Forum Jumadi they brought from Amasaman, Yenu Bema, CJ and any team no na fe menso mini questions ya tena na di dwuma so nkoni nyina say ye ma kasafidie na ben ho eno ma bi a ekire wadwene nko ye aye oboso tan wone kwa so nya di atem kwa dey am catch say I don't believe in the attempt say a solution to the development or progress of this country rather na adwene aye to a ho mfa so ene say yi ye mere yo na fe etima hyemu kana no ene be boy nti ya wade bia mare fi People's Forum ebetimi the next stop ebetimi ye baby awo nti hyene so say bibia da oni bitu sa anamono ebusha penyi over 6 households kanene 8 me no edamentim ho asema ba mti omate omo ho oyekuani oya adoye oya adwuma eye Jubilee House one man penyi tutu kwan osai da sebre ne dishie prekope mamponi dishie misrel an Brasil pejamu o TV pejamu o drive kan so a jinakanim yen fama yen nua bema akwasi esia akwasi oh teacher ni onyame ne hini onyame ne si hini onyame ne si hini nipa beka bia de enye nipa beka na kwabene bebe o jaima nipa da sania nipa beseo ba se bia hye ye oh onyame bibia hye ye ha ye kwa wonjiro ye kasa bibire ba nyame chias nyame di kuni mama yen nyame di kuni mama anopai boko ba ayi o school fees se na akoka na yesi omo yes na enura nso we the quick one say be ko main topic ni enura metisa na obi nso ne ewokosi say one afasiba PR Dema school feeding secretary omo kasa and enkoyi o man airtime oh what you see but yentia say yenya sa job for the boys no there are some good people within the NPP who articulate information well and you see enra o ka kire obi say oh ye ta hia omo and obi because na obi edi kan ne Kumasi for no executive na di nkomo am aka say mpanifo ni hia because minister say oh ye fasting
It will be fasting and obey by this information from the minister through the executive secretary, the national coordinator of school feeding. Minister fasting. Cremonino. Anyone who might get tears, anyone may name issue. And now see. No issue, na minister. Oh, but now on one hour fasting. Oh, but what's it more? For now, here, but what's it more? What's here? And no BBC say, Muno Bushia way. And also of late the say because of technology, you know, and yet meeting you know in person. Then Obi asked, was it Zoom? And I phone call and we a conference. Mas I don't pursue the attempt. That's me knew what time. One also no machia. Mushia Quambeso. What's it because a man is a munchio. Oh, Brabco, a first year. Oh, but you can was not later. But Mamma Church for you now will be also a baby. It was so tall. It saw what tall. It was so tall. Oh, my. Now, who's overcome Danado Danko for the bush? Yes, you could see what tall. But we are brutal. This week, yes, Dr. Matthew Kuprempe Ensah can report to be from tour management. We will copy of the report. Okay. Cabinet meetings, ya koso on tour. Nyamiadum, minka si enyane nyina, but enya portion of the meetings. Okay. Minutes na akokoso. Who said Dr. Matthew Kuprempe catcher say about $2.5 million worth of crude biayira every tour. I believe it's a report na Nsaka no. Emanaten wase. Wanten wase ya onfa investigation na committee no TNE no. Emma Attorney General and prosecuting. Oh, they say prosecuting Kovobio. Oh yes, because the minister say biayira. Enya misplaced o. Adia yira chesa chrono na abem. Ghana mamreti ya chronobo. The entry the partners. It say no crese o musa because me mati o me say report ameri ni say condensate the free Ghana gas eba toa omuma BDC this no ebe fa ye convert ya na bia be fa raw 91 ye na friend no super nasa petrol but BDC ni bia ebe fa the last one ebe na posi e bia yira no offer more than no so offer no mu twife and a minister management no I invoice that BDC no. No so bibinti. Me modin say when tia wi me maka na fo nyina hu BDC kra wo ye. Me sim kuta report say bibinti. Me modin say because won say what shall see a pay back. Ne obe fa ma ne bro so no. Say when tia wi that timeline e dia ma no. No fa bro so. You say kwabran twin for me here. Okay. Say when share that timeline and management dia man na mama Ghana for nyina ne paponi at that BDC no wo ye but it's unfortunate ko ba say Dr. Matthew Kuprempe nyamre ne management na nim komo e no break that news no but the maker say yes chronobo and akoso of which Napo was not wrong say chrono and akoso but me dey say yamamu invoice na so man tue wie dia Napo making sure as Attorney General are prosecuting the BDCs the management nipa na or what's our facility na but anyway just by the way few minutes now yes Dr. Matthew Opoku-Pempe no permisa che obiem and I know ya ko to na wo kasa asem na me repeat one kasa wasem akan say bibi ko wrong wo to yes there's a sector minister yes there's a sector minister we know say your management what to we know say your board what to but there's also a sector minister. The sector minister responsibility ni say obe making sure that tour is working. Now man ye ya we say oh my Ghana September na to 60 years. About 60 years ago ya Kwame Nkrumah e be a tour. Na Ghana enya hunu oil e wo Ghana ha. Ba ye bie ye 60 years down the line ya be a tour ya nya oil wo Ghana ha no. Aban pelifo bi eyo madwi everything possible say you be collapse at all. Some government officials o madwi po nyina ne say you collapse at all and the minimum adwempo a etas had na chi and it's so sad sebebanisa and it's happening under Dr. Matthew Opoku-Pempe. And on a fact check in this Fourth Republic Napo so far you are becoming the only energy minister under your regime to enter refining any crude.
Similarly, you're becoming the only energy minister up to now. Yeah, under your regime as Minister of Energy, and to me, refining crude. Baba Kachro, nipa bi no edi komo bia about collapsing to. Yeah, Kaisa sim that pacho. Okay, that's no. Project na amanfo if you know, every story be enka ho. Modern Ghana, this story is our Daily Graphic. And what other platform portals be brave so. Tor will process crude under my president Nana Addo Akufo-Addo. And in fact, Modern Ghana for the Daily Graphic. This was 2012. Bosha Nana Akufo-Addo share. It's Dr. Matthew Puku Pempe. And Krofua etu nsem gu asum. Ese told ye egu you are dream free so no. Then biomaka asem na refer them to this story. Say it was the vision of Nana Addo Akufo-Addo. Nipa wo hwe na so afo ni panfo atwa no nyina hia. No say Matthew Puku Pempe koye energy minister. In my second term, Kaisa Akufo-Addo's story. And Krofua e push you send apo to egu eti you are dream free to so no. Be say there be a Kaisa asem we. That a quick word so that 30 seconds we yes metal plate yeah Dr. KK Sapong ebo to ye say ke yemfa enye maintenance e wo to that a patch me metal plate the same ya ma metal plate no egu one mo a we na achi asai ye dey bicycle to yo Dr. KK Sapong preso ene to sa metal plate see fa nye siesie e wo to benehwe Ababa say sika esa de akwa metal plate fufro. Napo enye so be tawo because the responsibility no is just at your doorstep. This is the current video catch on. This is the current state of Tema Oil Refinery. Yes, you are your apart from previous fuel. You are more mix. Near the to iron no. E go for more oil, good for oil near the abeguanum. And when I make napo. O last God for oil the year by ye. Ana oxygen na ko gutioti for farm yard. Abra to Tema Oil Refinery. Yeah, abind ya or more enough facility betimi dia store. We dey call boss. Yeah, boss enti nyan kata ni nyina no. And na dey call private man ho na ko chiaka. Why? Doctor, it's so sad. So something like this is coming from your end. You can't also the call toa and that is why you are the minister. Say the pabon for toa and no catch also fix it. You are there not to enjoy. You are there to fix challenges. Fix it. Dr. Matthew Pempe. It's your challenge. Do it. Ultimia. Simple. Bow out. You need your questions here. Ochina. You be sure Nema Brisari Achro on tour. I good even sem. Abusia esamwa kwa be mraso agudie mu nsem na ye de April na pay wo bedwam dwumadie so nsem ne toss so de fata seltini na ya na meka se kete wese nya de duru bia na achi ne kufu de basa no na ohwe sene league how no si kono a final stretch for pre hwe so betima je league no omo re so pesa omo re to omo pre pesa omo fro ekoso ntefie amano ne leagues how do ekoso ne mo nyina betimi adiska go botoma oneexpert.com wamo akache na betimi adiska sade go botoma no dan chan okopie mo wo Jifas Mesha for so akache mo gina nice way mu and oyo ba ohwe ye man ni mo fie nyina atuso bie gyan so Jifas no omo di dware mo dem omo Jifas Mesha. Yes, I'm okay. I want to pay now. It is Samurai Day April and of course Seti Mojel and Roland Pin Bequai, Seti Mojel and Roland. To the be able to that's what that console. As a quite cheer bina Seti Mo for so and my ma home few a be out now. Yes, yet you must say bina Seti Mo. Gel and Roland and sponsors and I pay and Sergio Manocho, Panapanibo tree producers. Kejuana Kasani Erica Siru Body Mwakwaba, Ibesha said for the EPL and LA Halang, Ebogo, Adeka, a city goes a hold almost Shaditia Star and Homane 4-1. It's a league no Iden. Now, Alan say the 33 goals and a watch and a Mo Salah and a guitar record set, yeah, bosses in Bakwashe goes to do a par 32, Halan and Fadia Noon so much at 33 goals. I cut 5 games near court. Chairman Eden of Bessan Shebia account is it what GEPL and the boss goes or channel rough. So last night I saw HN City by a point, but Aka City outstanding game back and a 5 games of Bessan Bakao. Tama League, I had the pioneer. I know any other games bar so in the EPL. Lewandowski share back where you are defeated Tosumiansa.
or season in Munina. And on the Costa the Vigo boy, 1-0 Taffy, Maria born 2-1. Now let's go Madrid. Yerikan Acho, Omoche Mayoka, a bona coming and someone Timo Bakunina. No, yeah, one expect to my catching a bit by this caron. At the Agu Potomo, now you may be Mufina, Yan Shady Koso in the Ghanaian Premier League and House of Oak, as I welcome Nano, Omolusuye, Omasako Lusu, and Wadi Nano Dane, Tamale City, Eboma, Kanaya. Omotimo back where Biana Stars winning 2-0 over Biana Gold Stars. The Gon Cities 2, Accra Lions 0. Where the match is a pass. So you're Mungre the pass. Unfortunately, it's a beautiful cross into the 18-yard box, but went behind. Eduku goes round his marker. Still has the opportunity. Eduku goes round pass 2, pass 3, and he scores! This is magical. Absolutely magnificent. Imaginable. This is absolutely sumptuous. Brilliant skill from the top scorer for Tamale City, Samson Eduku. Picks up the ball here. And just look at the skill. Went round Anani with cheeky ease. And then when confronted by Robert Sowa, he went past like a hot knife through butter. Long ball forward. Once again, the flag stays down. Good enough for Tamale City. They are threatening into the 18-yard box. There's a slight push from behind. The referee has pointed to the spot. Amazing football from Tamale City. And again, it's Nephew with a lovely pass. And just when Sahadu got into the box, you don't need to make such tackles. Says it's a clear contact. Can Tamale City make it 2? Will Nana save the day? Samson Eduku increases the goal tally. It's Tamale City 2, Hearts of Oak 0. And Accra Hearts of Oak are noted for getting back into the game. Pass through the middle into the 18-yard box. Player goes down. Asakoto was picking a perfect ball. Yes, Obeng Jr. almost always looking for an opportunity to put the ball on that left foot of his. Linda just couldn't go around his marker. But Accra Hearts of Oak still have their noses in there. He gets in a decent cross, but it was held in check. Went into the tussle. That was taken away easily by Tamale City's Ali Mohammed. Yeah, it's brilliant. Lovely play. Offside with that long pass. Goalkeeper comes out, plays the last man standing. Nearly gave the ball away. He's put Caleb under pressure. Tamale City! They are tearing Hearts of Oak apart. Being embarrassed here. He gets the ball away, but he's not picking a perfect ball. He picks a pass, it's a poor one, and Yaya will say thank you. His line. Ali Mohammed, stumbling block. And they gift Hearts of Oak with a chance, an opportunity. Isaac. Fired from behind, and Accra Hearts of Oak pull 1 goal back from Victor Edu. Have stopped playing. The Hearts of Oak were coming into the game. Again, Isaac Mensah with that sublime skill. He set it up for Edu, and Edu with a lovely finish. It's a brilliant finish from that angle. It's a bit difficult to beat Cisse, but he picked a spot. Brilliant play from Isaac Mensah to set it up for Edu. What a finish. Game will continue as Tamale City look to come forward. Benjamin Anayabo had come off his line and clears with a header. Tamale City come forward. This looks good. Aban to Agama through the middle. Aban! Oh! And the advantage and the heat is on for Tamale City. Drilled into the 18-yard box. Oh! That is the icing on the cake. That is the icing on the cake. Right, and so as a folk now welcomes and I can't name you one more still I want you one tiase since a Canadian no den pa na ade ama table no so I something which is the but I mean some far other results no can fight and be chim dey 0-0 obi am fa bo anto nyoko antem some test bon so chairman by 2 goals to now Brekum Chelsea any Kotokuru as we 2-1 and I'm Dima winning 3-2 over Dream Steps. Lagos Cities
about Accra Lions Camino. 1 month to me until Adriana winning 2-0 over Bibiani Gold Stars. As a folk, and our share 4-1 and one more elusive. See table Adriana Stars and a lead 50 points and Bidiema 47 and I think so no Bechem United Tosso Miasa 45 and Abrecum Chelsea Tosso and 9 43 and Econo Tosunum 42 and as of folk Tosuncia 42 and Econo Bebo. Ntiebe senekoro game no so ebisi akọ se be yomudana no mbeda na sen ebisi akọ and Great Olympics ne kotoko and the boni else go penalty you and Kerala United and so at the apem. So now Hasbuk maybe I they say the coach and Shachri Enoch Jordan Daite or physical trainer and he show Okuru red card Nintines on the bench. Ninsamni. Thank God for giving us the strength to partake in the game. What we planned wasn't what we got, so we will go back home, then we fix whatever that we've lost today. You are the man in the saddle. What really accounted for this performance? Who will you blame? I can say anything. You've lost the game. 8-point gap between where you are on the league log and the team at the top. Do you feel your season is over in terms of getting the trophy? The game still goes on. We don't know what may happen at the later part of the season. We just keep our focus, we concentrate. Whatever will be us an error that we weren't able to adapt to, we'll go back home to fix all those errors. Right, I know, the chairman actually Enoch Jordan Daite, physical trainer at the Master Focus to now Hamza Muhammad, so a coach at the Matamale City. Just work in progress. Looking at where we are, there was nothing we could do than to take these 3 points. Knowing very well that we have another important match on Sunday. Tactics worked for us. We plan getting the early goals, which worked perfectly for us. It's business as usual. I'll tap up the good things from here and prepare for Sunday. What has really worked for your team? As I've been saying. Right, meno ne the course so has for game in the Olympics ne metema de na so be kwakọ wi nyina so na na no pay fancy oneexpect.com no kan one pay me den some na de bro be betia oneexpect.com GFast mixture and mo gina na so ba ana bema na fin so no Setimo gel and roll on so okọ drugstore wa also per Setimo gel and roll on na why you go see something we hu bibi and I manya ntia say mo bie mu puha mo hwe e Holy Family Hospital e won kokọ Dr. Entry fantastic morning come Dr. Entry Holy Family Hospital en kokọ no pay ye chia opa na ade Sergio man no cho bena pari botwe me producers kai sa wode nankasa beka kejwa ne ho Erica Sedu body ne ko so ha bedwam so say yedi nkomo abusia yedi nkomo say ya na ya apomodi ho nkomo na yedi nti mesre so obeka me ho beda say waka ye ho e obedwam so a efri ebra no numbo epa ho meet aduanan num de bepem sa abre na abehwa kopem se no nkron no ebebo na dwumadi ahodo eto so Adom TV so obekoso na wahwede matena sese na mekai wo say DBS Industries Limited ese danso body fa beda wo mo no ma onchense papa nkuru danso oma ona de papa so de fa kuru danso sanso na St Andrews SHS ento so ku aba ma obia akwana tro BC so hwede wawie ankoyie kura no a one wo to nchia fa aba no be hye wo mo nso obeye ama akwada ne da chia ye fe Richoko ade achi eno aso de agu enso hie mu we no eye richy creamy chocolate drink aba akwada nom empanifo nom awodwa so free tete akwada ne kwa esesa e konko bi ti anu ne hwegum katasoma no obedi na febo Franco Trading Enterprise say your phones laptops accessories printers fridge na open air conditioners ni nyina no body bi abanti ni francophone nkita ho download the Franco app no to phone so ubie ho ade bi omoton bi ane border ho obetimi no madi nkita ho na afei baby a wo bia no doorstep kra no a obe deliver amount St Andrews Ultimate Remedial School so aba watchro wasi so hwe no wantwa enso pese suapon wu kobi opese obeye teacher ni pese obeye nurse opese o wan so dachi broni adwuma wo ye bia fakodan ege St Andrews Ultimate Remedial School no mo nkyere wade aboso kakra bi ne sa atro netwa ne edetimi to awu school so adwuma koi ada romanti na matena se me ba bedi nkomo ne wodi fo atena so say so no nim say we forgive us for akache na abanti yedi nkomo
na ya hwendu papa givers e wo ma ye odi for ma che kwa ba ababa me joso na givers mo ka che bokode obade na daruma na monso Nyankopon gu sisra ye say de uja ho last week ni sa no abeto ye e radia dom ebetu mpo akọ na nima sensa so nyameti ase yenhwe ene givers edro be na ye di frase mixture no a ye hwe herbal mixture no na obebi sa say adenti na ye hwe herbal mixture no onum say afofi da ba oman yi mu a ene ni gie no eye doso yes a weekend no a ye kodi sala no a ye didia edidie dodo no o ze mpempi ni enka se nam nye na emom no enam no a ye mojanam ne wie ne mroso no eno na ye nye me wo ba kun ye ya omuta totono odade so na adwa na adwa kiba mo ya no ni we ye nice pa fiti Friday no mekọ akwa no hobi a o se ashoto mefa hobi o se o e say no na misen so ne ba ne se o so na ntwe no mku an soto okay na se otum se Ghana fo o ma bọ monum papa o ma re na won se wina ye wini nyina ne enti e ka se ye nye no e ya na de nsonsanso e de bre ye enti nsonsanso ne bi enie se wotumi awe dodo na mana kwakọbọ ne sa no sa wanya edupa anom mana ntumi entu ase ama na hohoro eye nipadua no ne ye fa na eye detoxification na eye ade de o ha bebrel enti eno mu na wo ho no ma obon se bedu baabi odo na si ho na si ho se tina se cha na obon se wona ase nyina ataatai sa wona ase ntaatai a obon se afa de asa wo sere wo tena wo na mu a enyeye o de ko hye mazipu ene ananse na enye ne sa nete se wona se betaatai na se wona baabi be gene anase wonsa otumi tu na enye bibia eye moja no ene ndi efurusa ne nkoho na se moja no nso ndi efurusa ne enkoho nso a na ese oso otumi se eye intini no ena mu esi na se ne betumi aboa ma intini no mu ada ho no mo na moja na etumi edi efurusa ne intino ese otumi nya eye edupa na wonom eno nkenfo abo nso obi betumi edidi ade be che so aduane gina mebo ena aduane no sania o se ewo wo ne mfe aduane wo ne mfe o fe ni peduane ayo ne ye fe na eye pancreas no ewo mu pancreas no eno na ye produce insulin na insulin no nso no ena ebua ma nnuane ahodo ye di no e ma ne yama end product no kwakwa glucose enti no se wo de no ano adwodwo na enyemre na wo nso obedidi ewie no na afa de aduane gina abo na wo ha so aduane no ewo mfe esa se insulin na no nye de na ntumi produce no enti no wantumi enya end product no na anom se end product nso no so be produce ye no be glucose no eno na mo ahoden woda ne da wakone aba ne unyuma ne nyina so no eno na ye tumi eboa eno nti na ye bisa se wo ho na hu sa ensunsanso no na hu sa ehaw no bi ene obedidi anadwo da suomu na aduan no ba ade be kyen na baka se ginagina obo wo mfe amesro na watu ho anamo na akopa edupa enye duro bia nso se yanka se ye memu hahama ene ndubina ene yatete ene ye de afa abafu nimde kwan so ene ye de aye duro no ye wie no FDA fo nso agye ahwehwemu ene o ma agye atomu enti ene okwadwama so ba bibia na obenya eye givers ye nupa ni bi aton na obi say duro be na meka ho asemi eye givers herbal mixture. Okay. Givers herbal mixture once na no me che say ewiase ni ofru duapa na epiano na onipa ya de osa yeyi na ma yeyi a wo de ma givers herbal mixture ntine Ghana fo ngasa ma na ho tedin say givers antontom da ho ento de owura herbal shop or pharmaceutical shop licensed chemical shop and afa mo bi e wo man yi mu a ka so pa givers a entontom eda. That's a metiasie yi a entontom da ho. Entontom da ho. So enya malaria nko a sa serve as purgative e clear wo system ni mu e ma moja to media frusa ni yi. Okay. Na no echi e san boost to immune system no. Won se asrafo kra kokon ana se wo mu ko patana nipa no bro mo so a omo call for reinforcement. Sa na nipadua no so no etie se wo honom na enne obon se wuti ade be chi na da wo complaini onipedua akwa no ba bi no enkoye na se onya reinforcement eno na ye give us about mixture eno na se wunya na ono no ma eboa mo apomuden no etumi ekonkan won se immune system no eti se abambofo na sa asrafo no mo bo nipedua no ho ban ma ebre na edo nyina no eya ne matumi koye ewo nipedua no emu entu wo ho na ho so be bi atochema se ne ya honam dua na tie enkoye a pacho na otu ho na mo ansa na etumi aka ekire entu nya give us herbal mixture no na no ma ebre ehuhuru nipedua no no na ema entini no so ada ho na anane moja no be bisa sa ade entini ese me konom give us herbal mixture
was a yenro no ofa edrona nimtree ewo mu nimtree nso de yenim se abafu nim de nhwe mu chese ewohuru intini mu yesan wo lemon ewo mu lemon nso enane moja enti ebra enane moja no a lemon na ewo mu ntino na nimtree na no so mu no eno nso boa ama intini mu atumi ada honom na bibia na atumi akonka enti unya na se ebra wodi dinipedua no djuma na wodi boost your immune system no na udi tu etridi malaria and fever nso ase eyam se afahye ni nyina emu no den ya enhyiamudie kakra bi ko achi desuomu ebaaye desuomu nso baaye na den antuntum ede ne ho bagimu enti no no sa no ohia somanfrefo ohia difo bi na waka kire wo se bomode ne tu hanamo enti na mpempi na den ni den ya be se unye duro no ebi wo fie ebi wo adwuma mu na ebi esi wo ka mu ana bebi bia odi atwenche ekọ enti wonum na nopa na onum na awia na onum na nwumre na yesa wano no dia onum na ebre ne edo nyina no na etumi ede aboa enti unya give us eba mixture ne dia eboa pa na onum se bosomi no nso ba kwa awieye nnuane ahodo a yedi ni nyina no ese ye huhuru ni pedua no na mu da honom Edward so class and ya for feeder. Boiling. Yes, another long weekend. Free fiada, Pon, Memenda, Quasiada, and San Ebena. I also a session garden. Thank you. Now, I say, so was a stress and crack and say, oh, we funo on Mawa Don, any a bra or the baba, or buy a bra within now. Internet on Susie, men trema ya running count chance. Men trema also Tino a jog gaga. Men trends are one bit yes, so. Men twense we no beto aduane no kon ansana wetumi etu hana mo enti se na ewo honom no abomode enti no fiti na ya kwa manfo be ko dwa so akodi dwa udi munua ne dwa udi wuntade dwa na udi wapomudi so dwa na sai du pe hinfa na menye biato herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shops and afa mo bi e wo man gane mu obenya give us Oh, okay. Obenya give us herbal mixture. Number bi oho a obi pedodo atu. And you know numbers na o screen so. Na mom no 0543 22 24 70 0543 22 24 70 and after 0501 55 68 28. Na den yara ebra ye di san komo na ye tu ho na mo na etridi no bia na obi nso de oho ye infection. Eduane bi akodi enso bi akono bia ejanan bia otumi koso ana se ennem ya rebi nso hahawa me pacho bomode ne tu ho anamo bia wechiya unya edupa naba ene de he eno na give us GC mixture ena fe give us GC capsules eno na just offer bomu offer ne bom nti nsuo de wo ho na topa ye so yedasi aboa yedasi pa abusia na se give us for ena ye ne wo mo adi enkomododi for one free numbers in the good screen so no betumi afre ne mom ukọ herbal shop ena fe chemical shop na se bia ye to nro bia no a ubenya bi na watumi ato na won so wapomudi ho nsem no agina brane de bia meka se yese oba wani wanyam no tirimi nanso be wie be wanum na ase ayekọ a enche da ntwa yie te wasa wosia hoden bamuo na wanum ye kama na wo kasa you talk with confidence enunti ena mene opanyini ebetwetwe nkomo na ofri Active Point Dental Clinic ono ena woye general overseer ma sa adwumakoi yene no entwetwe enkomo panyini mache nua akwa banso na active ma kache bokode Kristo Adom Active Point bibi ekoboko yede nyankopon ase pa na yesi bibi di polishing area minim se shoe ni polish yesenso ya polish mekoso achia wona ohwe nyina yesen ya polish okay na de dodo na edinim ye cleaning meko hohoro mesenso na dentist efre no polishing okay scaling and polishing enti e kan sa ne se unse ye wo bi a ne sin fita mi nim obi a ya wo na ne se e green na yellow da ne mum nuane a ye didi koye mu no na esan se ehye wo ye num nti no na abeta hwa friend calculus na wa didi bia no wo bi se wo didi fa wanum nko ana ebi eka wanum a nhwemu ene afutu a yetatu obia funse nka every 6 months no ko hu dentist na plaques na ya kan plaques a o de ofa hwehwa ade na abeta wo sen enchen a ebi yellow na wa obi wo kura free ne sen ase no aba ne sen
anim a osrekere wa utum se ehyehe ho a ya na se nipa no ye nimonyamfo a asem a obeka bia na afi na wadwen nko asem na wo kan so bi na sino na wo kohwe a egu nipa bibiri animu ase obi kura anim kura se ye obi doctor na dwuma ne se wanum hu nko na wo hwe obi ye dentist a onan ye wo ya amfa nko ho se utie wo ya agese bia wanya kaka bi ana osen wo ya na adane utipaye no pe na dentist ebamu there be ba me twitwi me se twice a day still na aduane sa da so wo se me sa ba normal brush na de brush yes no enti wo se tufu se enkofa de anu odin bibiri okofa de anu odin bibiri a osen no de edwira osen ho no na akwa no ye fe no NML no se o twitwire osen na utwitwi ne dendenden a ehino enti no bi wo ho a na otimi kra de ice block tu nanum ewe a ontehwe ba se o nyini no o se mede ade enwunu komanum ana mese efemfem that means NML no ho atechema ehi enti se wo brush a fa brush anu ye mre uwie a no pawaye na nwumre nso atwitwire no eye den a nuane bi ebeka ne titiri the occlusal areas e kan occlusal areas a baby a wo de wesa ade no Yes, I was sending him to no edem wo. Aduane bitumi ko hye ho. Ebi na that TV so enti kwabrane sen ntokro ni wo na aye green sa. Ana ayesa no. Aduane me de ayese ya me de ba mo betumi ayiyi ama me. Adwuma ye ya no no. Oh okay. Na no wa anya e ma ho kwan ma ose no broni beka se cavity tokro ebeda usim. Tokro beda usim anya se o keka ko ba bi a ayese ose no kotu. Na osin sutu a ye ni madwumaso a esen eye wo ye nipaduam ana ye num se obetimi akasa wadwuma wuye se osin atu a enkaje se ye de microphone no ben wa no pa ansa na words bi wa watimi aka ama atifo ne ahwefo atene yie ebi se osin no wo pronounce bibia wo hia wo tang no wo techrema ene wo sen no ene wo lip ene keka bom ema words ni bi epie broni beka se consonant wo ka esa osimienu na osin soro de no na fm de no na akantua mframa eba no de sa sound no eba this osin tu a okasa ho ayeden afi wanim dua kora nso esa atechema obi o ha onyini wadi mfie be 30 years pe but we shia wa hwe ya beka se nana ezina onyini bebre wonkom na ne sini bi atutu afi nanimu a ama nanim dua no atochema ya no se ne tu sa na bia se de mani afi ni madwuma me ye me ba wa mutumi hye foforo ma me ze nim dia ba ma sen no ye betumi ahye sen ma wa age se obi a onim wo pa se na osin atu na unyini wie na osi tu amfifi biem no wahu ze bi hye ho na obeka se wakoye ho adwuma nim dia ba ma ye wo ahodo bebre se de obotom asiti bia no ese o dentist etumi eye ma no na active point dental clinic ye bam na unyaba Kristo Adom ye nkrabata no doso ye wo oboase ye wo sunyane ye wo sehwidwinase ye wo kasoa ye wo akra hajowulu na kumasi denyame entin baby a ye bubu baby a ben ubia no utimi efre me gidi se number no gu screen no so ubetimi afre na baby a wo no emfa ho ne time a wo sini 2 ye eno atunku ade ukuhu o dentist ana uni dentist bia fa active point eye o dentist be sisen ne fofora ma no betimi asia ma wa wanim dua no ebesa ba biemu a anka wo ye ahwe odofo no besa ado biem na ye wo yade bi enumunka enu no so dentist adwuma enumunka am kan se halitosis no enumunka saa we na ye me de pa obu o se me de achia enko wanumka nioma bebre na eba ye num ade enumunka eba se tokro da osimu a likely se obetumi anya halitosis ana bad breath se wo gingivitis a obetumi anya halitosis ye ka gingivitis a se organ no ana osen achi nam no ayekuro se wo trenatena ho obu ayekuro no opentem onni hu dwuma na advance ko periodontitis eno no wanhwe ya na ye koye wo major surgery bi a anhwe sikasemu na wantimi obi atena ho ama ne sin nyina tutu ne sin ba ku ne tuye but ono nko ana okoton da bia oni adaje na nimra ne ho so no na as early as yes ba ku unya yade bi sa ba ku frase etu na wa mpe ho aya etimi dwiri wusidi nyina ebu nyame nyansem nso aye sen 32 even number yes. That means omu depend on ho okay obi a boa we say your friends war no we kura we nsa na we kura we nsa di obi si dan
now the force ko yi block ba ku free mu a edan na ho den no wa sheki no okay sana esenti enti ba ku free mu na wa mpe ho mpumasi bra wani mura ho so no be say de aka no na next one so atu wani mura obi eni wa na sin 15 na 32 ni nyina atu ye eye ba ku mienu miensa gese bi ankwanhia bi na wunya ye na bi a etu ye enti mesere se osin ya o ya ententran nka se wa wakoto aduro bi anom ama painkiller de unya no mpe ebeko na emum the fundamentals ya politicians no etaka no eno one resolve ama na mfiri ho a ekwa besa aba na wo se no na wudi no dem na nse wetime hu obi onne kasa se nhoma bi sesane se so bia no ye de ade a eno ye fe no braces okay braces ne ye de nipa dodo na nim se ye de ball life ebi ewom se bi de ball life de na emum no 99% no obi wo open bite you can open bite or say esen ya ye hwe yeah 1 2 3 de ba form no ti miensa na esa so form ho ni nyina no we wa kan esen esen no ntumi nkansi so yetimi de correct obi wo under bite obi kan esen esi so abun se esoro ede no aburo form de no so aburo so okay normal at the normal circumstance ese esoro de bro fm de so kakra bi se de ubenya we always said duane a ebesi so yi eno kura se wunya wrong occlusive here say ensisu here etimi ma wo se no sisie no essay ititiri ona wo si tu a onsi so wo se ba ku tu a wo ka kire se ni se gab na abeda hon enhyehyɛ foforo ndobi wo ha wo se o na mi ni gire but mi ni ya no me se kwan ebede dantemo unkobusa no na ebi tu ya wo ensi nti se wo underbite ana wo overbite ana wo crowded mouth ya ka crowded mouth obi esreche obi se ne se no aye prekesin wo nanum eno no betumi akohu dentist na why sa braces ni bi e dia na de ma active point the downs ne say if we be fast braces eno no free America US na technology ni free ho na aba within 6 months no na wayi a wanya ahyehye kama mpanimfo nko na ya na se nkwada so so tumi hye sa braces obi tumi ehye bi na mo de ya na etufu ni se o ma na o mo ahyase a wa hu se wanya ofaase unze bia fifi ne se bia fifi nti ama na gudie mu school kura no ontimi nka no ho nko nipam no eno no o correct a unya results no ntentem ana ne bo no so ya na ewo fam okay do wanya 80 years kura na o se ushi braces a eni bad ibia o ha ya advice so bitimi na emum no make say ya no na obabi ewo bi a obetimi atutu anamon aba active point and how their free number no baby a ben wo no ye be ka kire e na de ma ye dan so ni se ye wo payment plan wo obi wo ha o wate se ni bo odin bebre nti onya sika no enkutua ye wo payment plan wo utua 40% 60% ye spread the account 6 months na utua na kakra ye kura mo ma loan kura no they say omo ya 3 months and so ye go beyond omo 3 months na within 6 months no na wo de atua Yedase pa. Ebusiane say number no any good screen so do betime fa no for Active Point Dental Clinic for 0554 571779 0554 571779 branches no frɛ wo mo a ombɛkyerɛ baby ebe ona wakɔ na wahwɛ na wo se wo hawo nyina no wo mo aso ano ama na wo nso wani mu abanyam na watumi asere woni pam na breso si edi nkomo sei so na onim se ye kɔ adoma kyɛde ne akɔ akɔdi nkomo na adoma kyɛde nso de nya obi a na enya wanya bia no pɛ ya wayɛ nsira etimene mpanimfo a wɔnom efri ɛyɛ Grace Gift aba na ye ba bedi nkomo anopɛ mpanimfo ma wakyema mo akɔ aba na Grace Gift bɔkɔ de de nyankopɔ ase na number ne hia ye pa dok ba number na ma yansa ampacho mate Grace Gift number no de dikan Dr. Grace Bodo ni number nkasa 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0246 518 003 0246 518 003 it's on the big screen nasi there be bobi ma ye hia ye pa because grofo ta afre ha o so mo pe Grace Gift number 0543 32 00 30 0543 32 00 30
and a 0246 518 003 0246 518 003. Did him say Grace Gift there be a mobile more something unique every dog and age na hen? Yes, ye jina so aka kira man for say so far as nipa da se ni won kwa no. The reserve of San Kwanon so. Nipa da se ni won kwa no. The reserve of that life no so. Eno ne de hen no. Very good. Nipa cho crew ye nyina kwa sorry. Oh yeah. We support religion. Oh yeah. We the Christian and the Hebrew scriptures. Bible na make am wasem. Deuteronomy 20. Deuteronomy 20 verse 19 and 20 or say, when thou shalt besiege a city a long time, in making war against it to take it. Unya kuru bi ana asase tambi na so opeso fa na wo kwa fa. Thou shalt not destroy the trees thereof. Ye na nua na si wo no. Wan fa kuma anya den. By forcing and ask against them. Okay. Fa kuma ana srada ntwitwa. For thou mayest eat of them, and thou shalt not cut them down. For the trees of the field is man's life. Yes, oko fom asase bi fa sa de enkane no na Yakopon timi sumo bi se mo nkokon fa asase mo kofa enua e wo sa asase so no emfa se kan sim emfa kuma ntwamu na edua ne ye nipa nkwa na emom ye ni so aba no okay o se bia ye ntwantwe ne ye bia ye nim se enye Yakopon ne bia e bi te se wi okay eno ye trimi twamu eno o down na emom dua Yakopon adua ye ma ye mframa natural asase na nkasa na Yakopon ma no ye friend say power no so mfa nye empire no o se ma ye ntwangu because ye nipa nkwa sister asem Yakopon kan 4,000 years and sana botanical scientists in China aya research and say sa na empa nua ye nipa nkwa tom kan say the last tree die the last man die na just Yakopon ma asem ye no kre sister ma menye analysis kitwebu ha your organ ha and yenya amanfo kidney and liver e faili na team no to tell us say kidney and liver no are vital organs for the support of the body. Yes. Again someone depend yo akuma is the same. The main central life no it flow like a liquid in the system and in the tubes and as a veins of humanity. And no ye moja ni kita enkwano wo inside a certain molecules moja nim and they enkwano and the flow to strengthen all the organs of the body and so ya dey anti se moja no lose some kind of potencies and as a life ingredients na nipa ni hobi. That is where we lose the kidney, we lose the liver and we lose the heart, which are the vital organs that support the body. And then they can see moja no ko yi because say element bi wo mu life and the support to our organs na magen ye di mu CPC tadea and then they can see ye hwani and only bisa say sa life na wo moja ni mu no de ade plant substances Yakopon say oti form dot no de nyu onipa ndo hu nkwa mi gu ni dot na eden so ofa table encyclopedic medical dictionary or see you can say dust the particles of the earth. And what are the particles are forming earth no you nya gold, diamond, bauxite, magnesium, phosphorus, iron and several others. And then Yakopon selected some of these components as dust or mineral dust and they forming the structure of Adam. O hu nkwa mi gu ni mu no and they're done from inorganic dust to organic minerals away mu. And now one more plant and I say plant no nya power no converting the same mineral soils no into fruit and vegetables and leaves as medicine. They call diet your honor. Ni nya these potencies as life are and what body no. It is before DNA na me blend DNA no with water. Na say me de ankatwade gu mu a ankatwade no kita vitamin C. Antioxidant property. Ewum. Ekura phosphorus ewo inside. And the DNA no so kita several sulfide compounds. Ewum. Se me ka tu no bom na me so na se me no mo a. Adenti the increase urine flow. And you say in medicine no ade bia increase urine flow bia you say diuretic. To the extent say e ko hu body nim na yifie be pra na pie. Now restore all the life compounds are ye lose no now restore. Now fe ye nya vital strength we den ewim. It is a woman say so obi brebo na failure na say obi asa abo na failure o yusu sa de no na asa abo na esa abakwan so okay se me ye week na me kofa kube na me boni nsuo no na me de akaka duro fra na me so na se me no mo a wo say weakness na ma ye na vanish training bibi say
me life na me lose nti a me week no e replace restore okay it is a bible ka kire say enua no ekuta yenkwa is true mame nko opanyi ho opanyi di nti e wo se me ba Grace Gift yo mema ohafo nyina ache se de doc usika no yenkomo ni nyina na ye de ba be CBB ba akoso eno ne se odasani apomodin nyina na yenkwaye ne yemfu na ye wono enchi nensem aba be the talk of the nation say yes say yes say yenkwaye na nyina no ara wosem ne se wono mo ese no wo mpani mfie so sansu na na ye besa asa ma wo no wawu ntama firi wiase akọ eni nchi no yenkwa nyina no sebi wo yemfum eni yenwuram ne yenkwayem eno na Grace Gift for the be ka se ye abrofudro didie na emom na etu yare ase esa yare mapa mani peduane san akọ back to the normal state no yen haha ma atwe ho ahia also the be tai ka se ifro ba ade mu na ba nti se bibi esa ewo ni peduane mu a anything natural bi aka ni peduana e wo se de fa ho de ba basansem no ye ka ne aka akosi se enye sebio abofo nyina ne kowura mu a ede na moba enye wo no mo efre wo ho ha ba nyina ne nim hahan ete han ase han kro ya de bidiewu ebi nso mankwa nya haban bia na ye nya haban bia na ye ye dro kra wonim se de didi djumanti wonim fiti sa pepepe eni nchi no ye ka se Grace Gift de se ode wo ho bedan ya eniema na han ya domo suko se de doc eti ye ka se doc a naturopathic doctor nti ba ne se ye fudie ne eniema oya ade yi pa ti niema atwe ho ahia e bia wadwen ma se wo yare na ye ono we kabo mo betimi atu ase no saa niema ne bon wo dawru saa niema na so ne de sayare etu yare ase enti uba da bi ye ka se niema wo wujade on se doc bo akakadro ne jini we ne niema atwe ho ahia but then seven preduasa ye nim de no enko ya anko du ba bi etimu saa niema we nyina no etimi eso yare etete ye na no so ho ti enkomo nyina ya ade ba ko se ne woje bibidro di no wo mu ahotoso se bidro betimi agene nkwa asane yare on fene ne nkire Grace Gift esan se ade bia no se ya ma na gidi eni akira enye ye se de se be sofo bo mpa ya ma na wakoma aprim na mpa ya ne koransem aye ka wonyine wo ye de ya emem bi wo mu ahotoso are wo sem ne se ye nkran krodue mu aye nyina se be ye firi nkurase ne bae nanso se yare na ekodu se mu ya ye den afi mum ne yeto nkra kwa akurase se mu fa han yi mmere ye ne ye mfa nhwe anokwasem se mo ye nso ye ade nti aye tena ha ma yare no se bio ahodwo ye na adokro ya nsan ne akase ye nsan ko ye titinru no enti Grace Gift ye titinru di na yeso ye sayare a yenya biom yetu ase kora ensan ba bio ti di nti e wo so odo ho ba ne se amanfo do e ba ye enya yemu ahotoso nya emu gidie nyina Awurade na miensa so wonum nyina enya nkwa wonya ahoden ye ka che Awurade ni monyam se start adwuma obi ani wa wahwere ne nkwa ye nsa no de bi nso nsida esan se yenim yare bia na de ban yin na kade ye de kan nso a yetu ase e fa hen obi hwehwe Grace Gift a obi hu Grace Gift ya so ye mienu na won Ghana program ha nyina yes enkran ha ye wo Achimota New Petroleum bia ye friend Family Life International no woni din hwe ne mu baby a ufri baby a unya sila pass ka sware na important for na eba no fa do me car e che so mun si Family Life you see why ye dine or fe se hotel ye pa kuma sen so fa ka wa report junction so ko ohwim school junction where you see we fa so 1 minute walk in room po Dr. Grace body signboard is you numbers no doc de betu jana ya sorry so doc numbers come on so I'm say the baby ada ka kire mu no Badwam on Adom TV yekoso da wase because a lot of options but your decision to be part of this year show no I said that kesepa ana edema ya wada bia di kan dia to him say ye be bro people's forum and na be bia ye train no be land na amasaman into any moment from now ye be call amasaman na fa yakore at the crop potty pa echo on people's forum ade here kesepa and say baby abutu baby a share baby a ugina bia no wo se djumadi srunku bi koso ebi ho aye pa ne hia basobode ebi also atosin prekope se ka ho asem wakwan unsuo wadisia unsem enipa ete honom wona okeka wona practice illegalities in around baby a wo eno achi fia etwi fire so enioma pa bia obi so share baby a oye nioma no nyina nkamfu ano tinya se ye nyina enya bia sronko ebitim de adjuma the people's forum ti ya wada bia free na nwotwe ekopem se no nko no ebo no
make out say ye nuanu ma ene omo Adom FM ene Adom TV Adom FM na meka CG na meka akwasi asempa na meka ahwenie pokua abena na meka anochiwa ba na meka ye miankasa minia ekua boachwa Adom asa ne kojo fojo the entirety of the team minia ba kremoni sonkokora na meka woni nyina Aisha meka woni nyina ne Caroline akase that team no cabo moti a team led by Kofi Ampedu Welbeck ably supported by Dominic Kisiaboa minimi nuanu mefiama kwata maklo anochiwa ba kwasinsia anafi wona akadache hinina ye can see anywhere control the sound for set designers ne makeup artists ye can see anywhere anafi the People's Forum age media SCC from Kokrasa Shemu Kena e bro ya wada bia 8 to 9 ebre ni bi won ma e bi twam dia kodu nondu ebre ni wokra de be bantem from no ebre ni bi won so a no so empem ni e de bro nti ye kasai de ye nuano makodu pram junction some junction some junction we dey had to say the moka kosi moka some junction I say Kufuor hotel anymore junction my friends say at the junction most of us bicycle junction as there was there be a spanner say we are beautiful eti wadaro mamele akwesi sia na wan me say ye ko some junction na afia ko di adwuma hono ye ko Okay, so Yasaba back. Bibia Akwaba, and ye Yawada, Sanya Onimono Yawada Drua, the People's Forum, and ye de Ebreo, Serge Medie, and a Tiefonia Shefonina, Madaroma, Yache Adom TV in Pennyfonia, Adom FM, and Pennyfor, Ade Abetuja. Yes, Shena, near maybe your Honoma, and ye Bibiani Timi, a can radio so. And I say, ye ma Quenya so, I will radio so. And you will be able to Timina Quenya, it to me fair. Eti, your Honoma, be a prono to Honum, na watching agency or how biswa. Na fi yadi mfidieno yade aba wabobuano na yaba beshe na yaka ensemwa ewo honti ubesha the People's Forum yade achia and then ubebisa say hefa na yewo ga west mensini no emu na yewo Samsam Junction ewo Amasaman constituency enti ohwe bia amigina ya Samsam Junction ha pepepe na amigina in fact ye hwe manim ha main road in Sawam road no na ewo manim ha no mean the main in Sawam road udru ba bia JA Bini adwuma kuo kese no ewo na sa junction no da unsani fa so ho no a sa junction no eso na eginan se udru ha kwan no ekọ but ohwe anim hanom no a mfuturo wa hanom ayie a enu nti nene ye wa ha uhu afie adan akese ene nsorenso ya hodo no a ewo sa ekwan yi eso samema brief background ewo kwan ho a sometime 2021 mi ankasa me ba Samsam kwan yi eso kwan yi kwa kotwam pe ho asem eho na Accra Technical University womo esi womo satellite campus ewo bepo no so eho na watwam ho odumasi kro bi wo ho sa kwan etimi de wo kwa kopie aburi ekwan yi etimi de wo kwa ekopie aburi but 2021 na me ba ha no kra no na kwan no enye around that time na contractor bi adaroma or the anwea abegu bepo no so there's a portion later on ye de be che etiefo a se udru ho no mu a wan hwe yi a car no ebe fiato bepo ni because it's a deep valley car sakese womo adru ho no ma ho mo bebre na make car sakese no adwuma ba ko a ekoso ewo empotem ha pineapple efuo and afei anwetuo enti ye wa ha ya be say tipa tracks omu di bepo yi so kwan so akwani aba na say ukọ inside ho no ma yetu anwea ewo ho 2021 no ameba ha no na wo mo che say sometime 2018 and ye de kwan yi ema contract 2018 and ye de kwan yi ema contract na wo mo che say na afe
ani ade ama contractor no a ese wodi ewie adwuma nti na ka ehwe nim se 2019 de na enka kwan yawie enso so wamo ente contractor no enka since then maybe ha 2021 no kwa the last time no kwa no na ekwan na enye and then so yede the people's forum yede abey omanfo ewa ha yewo taxi rank he ya ohwe me hanoma amanfo to aduane omo betobi tobi na in food try ewo junction ha no me hu say yeton fruit ewo me nsani fa so ha ya na ohwe fruit no ne sania food tray ebo no enya sem ketwa ni nyina eye kwan no tebia ewo mu enti ene ye wa hai yani amanfo ebetwetwe nkomo o hwe live ewo Adom TV sanso so utie en Adom 106.3 FM yafa aseda emma the assembly member for the area Samuel Apedo assembly member Samuel Apedo ono na yebesi ni so a woni edi sa adwuma na fei the municipal chief executive so Ora Clement Wilkinson ono so enra me ne twetwe nkomo a ye hwe enim so jambra oba be kan ye ho ewo dwumadie so enti wutie yen assemblyman wa ha but ye be sha free driver for no so na fe ye wie a dene abobo ya for no ne pragia for no nyina so atwetwe enkomo na ye de nkomo na kowie assemblyman no so na ye de ne wo bia so e de ato so enti driver for no mo ha anape me ba ya na mbechi a wo mo na mbe ma makwa aba na mche se we enti na me wa ha ye ne driver for no ebe twetwe nkomo opani odi kan e wa ha no ye ne no ebe kasa opani Adom TV so ni Adom FM ye fro sen mpache me de Richard o ye taxi driver wa ha me taxi driver wa okay o lodu kwa hin me lodu kwa sansa me mpa me ho asem ne odum ase na se kwan a ye ka ho asem ye so ana wonam so ana me no kwan ne tesen kwan ne nye kwan ne high se o hwe tais ayeto tai 1.8 1.5 baako obeto tai 3 days na asai me o tai baako da me boot me sisa metumi ayi atram 3 days tai no asai ma odi ya hwe nye o fa kwan no so apemfo kwowo otumi fa no undru bebia na wa wato ka mu amanfo pra amanfo nyi apemfo wato ka mu da apemfo wato me ka mu da da ben e ba ne sen sa ode ne kono kwan ni shake me nso me ne nkwan na ma na ju be 1 o'clock ya ko say driver me ko toilet me si da bi mame anya toilet the obabe onyi ya sa otimu kakra bi pa me nim ho hwe ye du to butu ono ma ye fa mu sa de we wo so na ye du to butu ye ndu bebia ana we so lucky say Sansam clinic no midwife no te on na me friend lie ana obai na obeboa enye sanka de ebesi ansa na de ebeba aba but ekwan menti amanya ne say 2018 ye de ma contract besi ne yenye ho hwe eto say yenye ho hwe na ebisa nso a amokere en say yen ne e top on ye ndoso nti omo ya kwan ne kura na mfaso bi anu am benya free kwan ne so nti no sisi a ye twem say almost say endorse dia say mene ne so na selection time so na so mo san ba ye be try mo say mo ko ye endorse one no mo de ballot box aba say hafi de ye beto aba okay but bigidi say mo ankasa omanfo no so matu na mo ba kumienu say mo anso mo de betiesie kwan especially mo driver for no ye pa ye mpanyimfo no boa na ye ankasa de ahoden ye tumi ye bi ye kokwan no so say ye koye kwan na ye betumi aye kwan no say ye kwan no ye be ye kwan na nsu aba beto na say kwan no ye di ahoden ye tumi fa machines akwa kwan no so ya nante kwan we ho nante ye di ahoden ye saa enso sisi ano ya bre ade no ye ya na say o ye ya na say nti ya bre nti no ye sremo se na mo ye no mo mboa ye na ye bre pa o so di ni bi me pa cha me de Richard me da say ye be bon sema ma Richard mo ye mon sema no adwuma na na eguso ayeye no ye was Sam Junction Adom TV the People's Forum Adom 106.3 FM bato mensom offer mache yeah ja ye fro say ye from kwabna ye boa offer kwabna yeah also your taxi driver ha taxi driver Sam Junction the metima kan say Akufuado ye si Accra Pole no o mahada wantima me bia no up to now ekwa na nye ontimi mahada mahama so mahada ne vice obi antuni na si hada eti de pese me kan no pay say omomodin no mra no mehwe kwane maye ekwa na nye o ma school na wasikese no on tuni na si hada Accra Technical University satellite campus yeah oba otwem ko kotoku 4 times ahade o mahada otuni na si hada eti ehwe ne say omra hanom no mehwe ye kwane maye otuni na si hada mahama otuni na si hada Akufuado so tuni na si hada device otuni na si hada enti no me so masema mbesem na but otuni na si hakura na ne sese o me ye kwan no se obehu se ne kwan no se kwan nye enti wo se o ye dey obofo be pon no hu di we a kwan si tie
What I say? Yeah. Matias of me dance pa tie bra peda tie na mame at 2 weeks o to tie na at 2 weeks na say at 2 weeks enya 1 month impo and our prices no so o go to anya say 50 cedis anya say 100 cedis e say tie yen tie 50 e do 180 200 cedis per tie intini bisa say taxi senya na onya okwan we so we ejuma na o de co shop we ejuma na o de co shop in fact ye nyesika ejuma ye no ase ye de che keke because me say emfaso nti na ye ejuma ba o ba ejuma na me say me ameka me kuta obi ka enti no say week so na me ntumi anye sales a say be jika na free myself I had a bre and I say a normal road people will do people no so asana people no etina e mobo e areho say who ni experience and say nyankopo ambo wan ma onyansa nipa bewu because e bre people no so seriously and kwan no mo da say politics we ba na obetwa so no ko we ba oh me ya ama. When was the last time you try kwan? Oh, the last time I'm try so I'm say 2 months ni be 2 months ni on betwa so. Why na betwa so? MP no FIFA Mensa ono no betwa so my or say oba be na oba change say no common fan and or you trust so my and anya no na yehia because that time no first 2 year na 2 portals nkete ya ye fele ya de ye faso ye ba om betwa so say o mo ye kwana amaya ni na om say kwana so say nso to a very west in futuro so va e west intini weda nso to in futuro mo yentumi entumi mfaso ye brepa kwane de in fact they say passengers no so no mo beduru a ji say esi wo no mo afam futuro mo no mo de ko ansa na yakocho mo people no so asana mo abefo very bad we dey a person mo boy no because it's too much amoba politicians no mo ba ombe dadan sa no mo ko ombe dadan ya me da say pa Adom TV so near the People's Forum and you free some electoral area specifically some junction ha and yegina ye de jumadi ye de ebrel in a subsequent bulletin kase boy this one ye de kwan nankasa be kire because baby yegina e free ha ekobe pono so no emutwi kakra ye wi a ye be fru okada na ka na ye de ban na wo fam ye be fru okada na ye de afro bepo no akohwe baby a ekwan no se na ekwan no eti ankasa na ye de ababeto ahwefo nyina anim momra wa onkasa bi abra na ye no onkasa ye wi a ye be kwa kire ho na ye ne omom ton de wa ha na ye ne pragiafo no so akasa ne okada fo so akasa wakasa deda bema esen bacho nyam na Adom na munso e nyam Adom ye ho ye fro sen bacho me de anim o ye driver wa ha bacho I am so now. Me debi me te soro. What is soro? Bache a humanity saying, quite ankasa. Quite the engine easy. Me in Canada because quite into utota crowd na enya 1 month in Pona Tana that say we want see community center, we community clinic top war. Quite engineers for no at times what now cha umunyaka ntino by 3 o'clock on my pump because 1 pump unyaka. I say over to lie da masa enyezi wom company say minim say clinic bi wo esro ho na say nurse for no kwan na nyaniti omo pontem because one enti say wote ho na anajo wo yare a kwan be na befa so asifam anu enya driver na atan sida kwan na nyantu ko nyane driver bi kwan wan hwe onko de obehu mo bo so be konso masa enyezi ebiane say binu wo we car mu we wakan den won wo yan kam kra cars be say 3 ana we apen for wo kan mu we junction ha nti kwan ye nya na easy kra me Canada o passengers ni complain say anso enya ye be sora ma chi ye be adwuma people no ye kwa ntumi mfro nti anajo se wo fro a na se ka asane a wa wo fro na se ugina mo no asane anso no de wakọ enu kra no kwa people no bi ntumi mfoji ugina mo musi fro anso na akwa akofa wo nti kwan ni de masa so wan ye bibi amfa wo pa de a ye bre papa me Canada o okay yan hwe ni say wan say ekwan se ne aye mo faso ka hyentuade a mutua no ejina sen se bia me wo fam sisi ade me ko samsam kroma na mpem ho asem a wo beji sen oh fair normal fair da ye 7 cities samsam 6 cities me mpem ho asem 7 cities sa na de ye wa because of quantity na fair ni sa no enya kwan na ye ngi sa fair no nso no still na passengers ni ye ko e kwan no so ye nya ni easy passengers ne mo ko sen mo ni ye nko say ye tirimu odin fan boarding ya ni
Just you nyan easy or kwan so almost a friend board on unti crampo no mark for flat trotros on bedma trotron no do popo no so osiwom no man nante na hum pragia for so ha am so am no motuan am to me for stop one am ni chance am to me for kra na e kra na 4 times na 3 times na no ba ko try okonya accident black one ba ko onya accident ni risk ni na pa e the windscreen na pa enti kwan no so ya brese teacher for na eco school eso mutumi si fam no mo nante anasis for call adwuma eso mu si fam no mo nante on bedu adwuma ni ma no mo ho afim poto no mo de edu adwuma ni nti o mo te adwuma ni mu kwa o transfer obi o transfer aban nipa bi de ne ba ha no bedu anoma on share the way community ni ti a on tena no asansa na chi no okọ so ye man ma ye tu attacks ye bibia na ye ho chi yon man nim enye easy right enti say na me di kan di tu ja no Accra Technical University one more satellite campus ewo mpem ho asem ewo soro ho ho so e ba ko twa ne de ba be kire campus no the last time ba akra no emu nyina afu that's a story for another day but my many opinion enkasa na me wi a me ne so wakasa be ma eten nyame adom ye fro sen ba che friend me Mike Kunadu oye teacher ni ana say oye so for me nye teacher ni but me shop ewo ekwan yi so and I'm a Church of Pentecost as a penny. Me a graphic designer. A year photocopy secretarial service. A quite you na anope na me tia Adom FM. And me nyanti say Mabasan Sam Junction. And untina mama baha say me drew her naminso. Kakre wo hono metumi achire ma adwen wo ho. Yancho chenkomo ekwan no eti sen. Oh, no. Nkanka wa wo store e wo kwan hu. No kwasem ni. Secretarial service adwuma me ye no. Che say every 2 weeks bia no say me service me machines nyina. Ebi wo kra na etumi sei. Ese me koto foforo. Me to foforo kra ndi ebuso me kra. Enti no kwasem ni ye besre ye mpanimfo na omotwa omani aba behwe yen. Isan say emfuturo na wa ha no kwasem ni yare a nipa fa wa ha no ano odin e de mayen na meka se mfie mienu ni e na yen MP yen papa afrifa e ba asori dem that time na me asori penny wo me presiding elder wo ho na obegina platform so na o share yen bo se ekwan ne de afi ba ko na obehwe se omobeba beguso but mfie mienu ni yen ho hwe na se ne menua no madi kan a kire o madwen no no kwasem ni se omu bedwisu kra de ana asai asem no kra ena yemfa nsu bia nso empete so enuane omu ton wa ha nyina che se oba beto dia yare nko a na nipa efa wa ha no enti ye besre se nyame adom a anope de ode mo abeka ye ho ye sre se mpanimfo ntwe omani no mo behwe kakra na mfuturo na e wa ha ne de no kwasem ni ano odin e de mayen opani madam wase in fact yanka no kre say one eti ha 24/7 kra no nice one yard because me bedi be me see fam fi me kam kra 2 hours kra my but me homete in futura epia me wo junction ha no enye futu ketwa and so you can imagine one more ye adwuma wa ha o ma shops wa ha obehwe be be ton fruit ye ton toast cabbage ni ade pineapple ni nyina wo kwan ho en futuro nim na ya ba beto na yakwa kodi because ekwan no enye right from junction ha e dey kwa be pono so no dey enye kwa the people's forum ene eguso aye dey brewo omanfo wa ha ye we na fe yakwa mo ton fruit no ho na fe yakwa omo shops ni ade nso e wa ha opani Adom TV Adom FM so ni yo madam ase be ye fro say ba je friend me Philip me sere me say me nkwa me pem ne made hunu mu ne say bia metumi so oman we ye nka ho mo hefo me fan say sansam na oduma say ko no metumi hu sa so oman ne ye nka ho bi sa na me hunu adenti because ka ho bi a nka ye friend krofo ye nkrofo ye pontodwuma ne nwoma e won krofo kromu anka o mbeka ye aso bi sa na me hunu ya ya mobo because abato no so ye kan abato o man we mu a sansam ye pagya ye dia obi ani hobiom anso ye nko ye dia ye to aba na ye pagya amana ye pagya omampani ene ho keka ho e de man no a omusu konya dibre egina ho edi omu sika nka akase ene enketewa na omu didi ni nyina no omu nka ye bi omu nye kodu obi omu ye de ya dane boache bidin
Over some my parking me kasi washing be ha. Me kwa sansama na pe kwa ye adwuma me san ma ti bedu ha no. Ka no mu nya inside o asio ehimfo ayatache. Me ka ya me de ba esi hoi. Me bedru yi ka ya pepa ho nyina but se ahwe ka na se ne a ho aye furuban a ase be na wo twekra ni. That's the kan ho da. Is it? Ayatache. Enti me din kan ka se me se ye nka oman no ho bi. Ye ka ho bi anka mpanifo no be ka ye. Enti adesede da me according to me ni say me sere omo ntwa omo ani enhwe ye kwan we since 2018 and ye nya ne tie say kwan ye dia ma contract ebe pem ne 2016 mom no but the assemblyman tells me say 2018 and ye dia ma contract be pem ne oman we aye wo mu no enka kameme nko a enka omampene ne yi obi se wa ma obi adwuma sa omo be ya nkono ankasa be ya onjai suma no be suma no na nkono ankasa ontwa nani one day enhwe sa de kodi amede ama osimesi so onye no waya ehwo no behu se sika no de ma se yemfa anya adwuma no ebinum di adwuma ne yenye nukra nyame anim adwuma ne yenye enka 2016 aya ma obi adwuma so onye enka nye anunie Ensemble sameseme kan ensemble abaya ne ewo ho enti kakra na metumi abiesu kakra no ebi na me metumi akan ne ha me side no. All right. But that's it pa assemblyman Samuel Apedo ewa ha yendru ne so yene ne beka sa yekwa anim a yene ne ba ko wie enkomo ni nyina say wo share live on Facebook a fa wo comment fa to ho na yengibre na yenkenkan emfa emma obani ma che ye ja openyi udin medeni Timothy Kanta o ye driver there be o ye passenger o te me ti sansam me passenger me wo moto a me de ko adwuma e wo pampram de bia but ye kwan wo di free sam e ko pampram de bia anope bia because of people and them anya breakdown entina me full canopy ye people e fit 2017 omo twa ahoma mu se omo ye kwan we be se ene wo hwe gota kra omo ye e wo kwan su oh we share gota ma ye okwan so e dia ma say gota ebe ye inso be fam a me fichire me hu gota no gota kete gota in fact no dia me di ho dance me hu gota kiti na se waji adwuma mi kra minji aba adwuma kra sa gota yo ka minye se me di mo obi na ye kwan pupo isu de bia problem enti yes ra aban no yes ra ni pa yes ra no baby I want yes yesika kan nti so nim say yenka Ghana ho a on kan say be ya 2024 aba yen to be kura already ya fa ho adwiri da ma fa me ho adwen say ya fa ho adwen say aba no kwa yen to aba bia aba be to obi ani obeto aba opopɔ ni so obi ani obeto aba ofa so mo be si kwan no yes kwan no obi anto aba ye be si no because ya nso mo bu ye kwasia omu bu ya kwasia di chesa akwan na wo ho no amanfo anya azent okwa pupo na ni mo de bia enani for dey so say last week nka kitikiti bi nka kola bi wu ohun enani for dey nka kitikiti bi nka kola bi wu e wo pupo ni so enti say omu be ye kwan e ma ya no road no vote anu ndi ye wo ho me ba cho no road no vote no money na ya adwen ana no vote money na ya adwen pa because I say ne ye bre ha ne ye tie enso ye du popo no so ye oba bi won ma du a isi si fom ne nante utimi fo ontimi takare mu fo popo no aiso una usi no nante ye bre wa panti ye sre saban no ntwere ni mehwe o mo adwuma so mo nya kwan a omuntu anamo no mo fo mo ni mehwe sa adwuma no mo de manipa no wa ya na sa wonye because mo adwuma gotes kra mo ye no gota no nyina nye eso gu mo na asi eso ntimi nkọ bibia ntimi nkọ ekwan no so nso a o mo nya ma ye ene futuo nko a ntimi nkọ udu ono ma udu ba bia iso si no anante eti dala fo na brepanti esre se o mo ntwom ni ekwan minim se timi kopie aburi meboa fa kopie aburi konsa wam ekopie ko fodua pepie ba bi bebre eti esre sa ban o ma ye ma ye a so pe kwan bebre e wa ha okay wa fa ye boa
I'm saying about to no to ana want to. Me waka sade. Me no waka. Me say o mama ya nurse for no. Ye mom ma teachers for ye mom e ba broke kwan e kwan ye one way. O munya car. Ye ba broke kwan e kwan ye one way. Me ye bo ana make ye frame branch here. Ye ba broke kwan no. Ye ba broke kwan no. Ye frame branch here. Ye ba broke kwan no. So mama ye kwan e ba broke kwan. Obi an kasa mako. Opani branam no kasa na fi mi wi a. Aisha, fa me ko yanko achire hansa ho wi ana fe ko mom ton fruit no ye fro sen but okay wo se dan na ye no anapaya me ko sansam haba hwe ka ho nya ye hwase yesi agbodwant na tu yo ebu epen sesi amasan ko amakoye almost 300 cedis na anapaya amaboka ansan sesi ho Debi uka we di obi hu obefu se be bosomi ni won wo she da. Hwe enso anapɛ washing basin na me free ansa me furu bi po we san baaye. Hwe ka ho. Okay. Mameni openi no enkasa. Adom TV, Adom 106.3 FM, the People's Forum. And bro, me the Chief Jerry Force and yawo Sam Junction. Was Samson electoral area. I'm a Saman constituency. Bema. Yes sir. Uwefu. I'm a very serious. Because you see, I know a quantity, a creative unemployment. Am I? You talk tie and 3 days net tie na say. Tie ni say okay talk tie back. Come see 2 million. Oh, car na vega just on this car what tie amount. Say Pakistan ni si wo. Also Pakistan ni ko si wo. Then how the kwa ko di. Then o ko di wo fie. You two abade bia hwe tie. And 1 week. You talk back 2 million. O koka catch o car na vega just on this car. Uniska obeto tani nti uniska obeto ana je so kotine fie akombe de were no mba ena na wo si atwa ye edwuma wo so ha na yesu ye edwuma nti se ta se na ka na se on to a na che se ye tine fie ye edwuma bia kom de ye e ba sa na ha adwen nti ye sro mo be hwe bibi ye wo kwan so mai me da say Adom TV Adom 106.3 FM eti afi yamra ye chi ha yamra ha na afi there are a few shops here ye ne omo di dwa wa ha so and to drink come ye we are e so akọ aduane bi koso ho aha ye be kwa akọ pe bibi na fe ye di ye ne o ma to drink come na afei yakoye nim me ne me mami enkasa ante ma to bra me no to drink come kakra assalamu alaikum wa alaikum salam bibi aboko de Adom nyame ase Adom TV sunie Adom 106.3 FM ye be hwe mu kwan ya e wa ha yi wo wudi dwa ha ntiminim se futuro ni de woni mfuturo ko a mfuturo ni de dɔɔso paa wa ha kaja ban be ye kwan man ke be da nase mfuturo ni ye easy mo no sei etimi bo mfuturo a na mapepa ho nyina so ebi ni se me clean a obeto me so de me kire no nti mfuturo ni de mfate ha ye wa ha paa nti etimi se niema ni bi niema a woton mfuturo timi bo na obi wo ho a obeto ne mfuto na bo ho bebira uyi na opepa one man cross de bi ja mempe na esa odi su on nti so wo box wo ho esi ho a no wate eno ano no wasan yi foforo ama no nti na de wo ho no na se no na kwaye uka na be ya ne dey na no akwaye uka mfuto ne de doso udi dwa wa ha che ni pa twan be how many years me ko be ye manka kura me buru 10 years. Oh, and tonight I say you did acquire my contract. Almost 2016, maybe say 2018. You ba be kwan ni nyina na wa ha. Mpatwan na me watch. Be si na yenye ho. Oh, yenye hwe. Nti yesra ban. O medum ye no onye kwan no maye. Ya ho odin mu mpomfuto na wura ya ankasam me hye no smart wa ha. Afi na maba mi siesie ha nti me wi a mfuto na wi a ne be ka me hye no smart. Yes. Timu up to enumere no. Futu ni beku. Hey, ebeku ebe mo yare. Ebe mo yare eh. Ya me dance papa. Ya me mauja. Ya dance pa Adom TV Adom 106.3 FM the People's Forum. Na ya de ebra no. Dust situation in Futuro no. Nyasem ketwa. Me amedi be less than 2 hours e wa ha. And so in Futuro ewura mi mu no. Wo hwe mi trimu ni mani nton nyina. In Futuro no edware me shop ba ko ha omo so one ton provisions ni ade ya bi e wa ha ma mene me ma me ntwetwe nkomo haja assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da san lanso bibi aboko pato bra aha e fro sen
Fati Osman Yaria. Auntie Fati. You remember ko? Baby I will shop you way what did you have how many years ni? Be 25 years. Be 25 years. And then say e kwan yan kasa ho asem de wonim pa. But what he? Pacha metemedie ha ya. Wotemedie ha ya. E kwan no kwan be na e fa so e ha ma fa enkanka wadwuma wo yi. Pacha kwan ne de kasa ha ya nya na e boa pa ha ye papa ma ye dwan so akofom. Efri se esoro hom no mu free ba ha e beto ade maye sesi ano mo to ade a anya ade akas ne timi fa omo duru soro hɔ no ma agese omu yi niam no gu hɔ ansa na ka na timi aye den aforo esoro hɔ no enti ama sesi ano market ni nyina no akodi nsan omo fa akire hɔ omo ntimi mfa ha biem ana mfuturo no so e haye ama ya nkasa yare anka wo hwɛ se de mikasa kwa yare anka se yanya bi wɔ ha no enti e be sra ban se yare ben sa na sesi mfuturo no de ama acha ate se yanya code ahu se yeti nti wo kasa kwa wotum se mfuturo no wɔ mu nti ye be stress o mo meboa ye kwan ne de ama ye bibia ka achi nti ye hawa no Aja Fati that's baba all right Adom TV Adom 106.3 FM yeguso e wa ha ye pese okay ma yanko ba bia o mo nua nduane because we ye aduane a ya nua wie a ye ton we ready to eat ya ne o mo entwetwe nkomo na fe ye nhwe se ne kwan no etie ne ho sunsuanso a de momo there's a beautiful sister here Mamene no entwetwe nkomo. Sweetie, good morning. Good morning. About your first thing? About your friend Mefa. Mefa. Okay. Afwa. Marokwe. Aduane be na ton he. Acho me ton gobe. O ton gobe. But your dwumade no ye betwa so ha ya. Na ya to aso etire. Ye ene ha na metna. Kwan no ne hu sunsuanso. Wo ton aduane a de di me hu se spaghetti nyina no ye nkata aso gari ni ade nyina. Mfuturo no ha wadwene ha. Mfuturo no de ha adwen pa. Ha adwen. Si o to de a ba for me so ton so kwan no so nye. Ana ye ma so ko school people no so esan so ha ye. You so munase na ye yem hyehye ye. Bi se nkola no nti ye sra ban no kwan no nya ma ye. Enu pani ade nya ye sa kwan yi de omo ya o ye ne ba jinti esra ban mema no matazi driver for no mo tese kwan no se ade afono omo enti afie ana ye beto aba omo nto aba oni omo ya ende no kra pa fi se MP no me pa cho MP no fi kromu ha o MP no fi kromu ha so ya tuma ni ye no dwane jaye MP afrifa ono we fifra ahe ya no free ofri sansam nti esra no sambra na on be hwe kwan na maye ene yaye honorable frifa ukrom fo no musu frɛ wo no MP for Amasaman ewra brai wona o ka ku apemen ai be bra me no nkasa bra fa camera ne bra o chekoko ye wie na fei ye di ye ntia tema kunkum ma won Cynthia o fans wa ha o mso mu chia anti e fro sen e fro mi Nancy Auntie Nancy. Yes. Unso can be yetio. Yes, sir. By so be kwan ne mai. Every fa be buaye. Ye hia umu asesi a be buaye. Enu keke na ye pe. Okay. About your chiche gobe no 7 cities. Beans ni gari no. Won. Na mama kokko no so 10 cities. O plain rice o. For plain rice needs stew kakra. For Johnson na mama mkosu abako. O pay wo ha twetwa bi go so. Na aye oja. Mate ase. Afei. Okay. Okay, amayamra ha dokunu so ha ho mame me hwese menya dokunu no bi enso so na me de atogo be no so a suti eten pacho you e frozen koko gacha dokunu no ba ko esen pacho 3 cd ni nyina 3 cd na mo 4 cds yo pacho 3 nkwa na yebo okay na mo manya nkruma kakra so ha na meko maduane a moton eni mfuturo enkokora kwa be na mo fa so manage ya managing is because enya cry because ye ba ye bresa who kwa be sinu anante e kwa dey say o tebe pon so me tebe pon so bi pa o kwa ye si nu anante no afro bi po so wa me nine mi ti me mfro afro futu nko a nti esro mo omo me ye kwan ne maye ne ye po ma chopa okay yeah that's a pa but 21 so I am am dokon 3 cities there no 4 why na mame owo tilapia nketwa ne bi wo ho ana ama ne nketwa no aha mame no so 10 cities na mi wi a me ba beje okay enti ya wa ha ya ne empanifo e atwetwe nkomo na fa ye wi a ya ko other side ho na de nkomo na ko wi assemblyman for Sam electoral area de nkomo na ko wi no so opani eten ya mi adum boko na so ya ho ye udin ya from 81
81. Yes, please. What he? Bacha media ha na mo. What media ha? Me bacha wan. Opeso ka kwan no hu bi. Kwan dia in fact here bre pa. On the serious note no. What the car for kwan no so even people no kura ba for kura na den ma o nti e be sra ban. Omra ya mwa because o ko on man na ju kura boss. Den papa taxi drivers tro mu for mu bre nti esra ban omre ya mwa no metume ye kwan maye na ye so ye wonton ye nyesa mfuturo kunya dodo. Many supervisor mo total filling station was Sam Junction. Ewa hen bacha wa hanu mo ye. Una ye supervisor. Me bacha wa hu car redness ho no. Me bacha wa. Me pomp obi hu car no filling station. Sound. Okay. Now why me top up? No problem, no problem. Boakra uchu mutan. Oh, ba me feel fine pa. Enti wo so mu na yam wa pa. Ati me so. You be abey fine, that's pa. Open ma me no nka say. Wakasa de down. Onkasa, ye fro say. E fa nkwabna. Gobi. Ka bi e yenti o. Ote hen. Mete me mpem asem. Enti na say wo so ote be pon. Mete be pon. Me meka no si ekiri won. Wo ye driver. Me ye taxi driver pa. Because this asanya akwa na ye no fa. 12 o'clock. This is a bot time pet. I say, yes, I say, a point, Juma. Because send our quana and 1 shilling pet. Uboquato amunim. I'm running so risky. Who tell me pet? Indiana woman say, 1 wall we ran as a grass in the paya, Papa Asamato. And tears and painful, yet 2 abba. Yes, I am 2, yet 2. Into a mumbla, no more wash or quine and farmer. And yes, I dear, a banny de yato. Okay, my man now I say. Adom TV, Adom 106.3 FM. Yanko Praga for no ho. And to the kind of minueti na Yanko Praga for no ho. We are live on your radio. For comment to Facebook. Manager no na okasa. Why not say no? Ante bra. Bekasa. E man no pesa me tell voice. At say. Pacha mo ye pa. Udin. E frame atwe. Atwe. Na atwe. Okay, ote. Mete media ha ya. Okay, ye nin kobo. E den na oton. Meton benku. Oh, okay. Yanka say. Yesre ma say e kwan na ye da so kan wa asem no. E kwan no mo ye ma ye na esa adaba fo no de ye ba o mo bre pante e kakra pa mo so mo nko biom. Yenso fie no ye ntimi nante. Sansan kwan na ye da so kan wa asem no. Mo hwe na mo ye ma ye. Ye da mo ase. Atwe me da se papa. Ofa bra. Ana am coming bra office home. Na aha na chairman. Oh, chairman, chairman, but I'm in call office, but chairman. Mumra, chairman, na chairman, and Casa, chairman, bra. But Adom. Until when I chairman, I was station master. Pennyforno. Okay. A friend, Mr. Outside. Okay. Actually, Mr. DT Mensanomo. Now, near woman say, yes, station, you run it from Sam Junction at the core, Beponoso. Now, see challenges I facing, I'm say, I know your day, pa, especially Beponoso. She say, no, Ulo dua, Mutume for Bepono. I just say, we see passengers, normal folk and son, I was why they were to me for Aquafa passengers, at the Acco, SSA, and your my tot tire. Acha 1 month, and then you need to tune out, I say. I'm a passengers, no more banum guta, no maka crabia, or back with Dijan or bar. Instead of so to me a far too boot, now they are con to me. I just saw the before dropping by force. I don't know cotton, so I hear also. Until ma at tea, papa, and yesterday, ya dear Quano, say, Yanni now can a band between my bema, a problem can see a beponoso. To say 100% in the Sabanu, to me by a beponoso at the Maya, in fancy, not 70%. Because all for bepona, Brunia and say first speed, you know, Yentiaso near the foe, Otiaso bro, now they are for bepon. But as soon as Portus near the was, until I said was letting. Uba now race any adin na nebubu and ye higher pantiesre so to me any now pa be pon so de o me sesi ma o sesi ma ya 100% no ye 70 afie so ono an yes o mo modene na o mo meye esro be pon so e fama me drivers no na sisi o mo bre papa amane aye hu no nti esre o mo modene na o mo meye be pon so kakra no ensesi e fama ye monsem kase ma chairman station master ye monsem fama no me so pani ototomu na me am hwe tundra no bra Musa baby odi free no ekwan opening Adom TV so near frozen. Me the Dr. Macado. Dr. Macado. Yeah. Oh yeah, medical doctor. Academic. Okay. Doc, but what is so ho? Me tie na mobiso. No way. I was thrown in chem ho. Okay. Okay, me gidi say na muno aye
ena odufi asese o de fro bi point kakra meboa no cre na e kan de mro nti salon kakra we se me use kra metumi use fuel consumption because ho no kwan na nye nti u use salon kana na e west nti na me use tundra no fuel consumption kra nya asem ketwa so obema because of management nti kwan na de omomo de anom hwema me ankasa me di akire Okasa we di akira anamon ben na wetu you are an academic doctor who influence me I am a co-minister of rules na many MP no so kasanti na me di akire pa kwan de di akire pa but assurance of my mind say omo baba be ye ni on be starting this year na this year na yenum time on be starting nti be di akire pa but ma memfa opportunity we na me now mase se message bi kra ba mo da mo ha die num we na a unique day de mame me de kwa me on Saturday me ba be ma ba ko no so de kwa me on Saturday ni otos bi so no so de kwa me on Saturday ba ye na 27th April nti munyina na ye mo birthday me ma doc nti na wa sha white happy birthday to you doc nyaminsha thank you on behalf of a team am ni omo buy omo studios nyina no but odini bi o ye Dr. Macado me ye adwuma state Dr. Mark Ado, State Protocol. Doc, happy birthday to you. Nyango Ponchao. Yeah, that's papa. Unique. Papa. Yeah, na Saturday. Na yeah, na 27th April. Charlie, I tap into this blessing. Even though we are my so doc, everything come at you. Yeah, that's papa. My name by Enkasana fi we are enko Praga for no so. Auntie saying. Okoda, mi ba cho no minti papa o. Obeka den. Aigbe, ana French. Okay. Obedi ka igbe no. We are no French no. Igbe ni metiase pa French no so meti pa. Nti endi kan igbe no. Ho vuvu kwela fudanami. Enu yo kata jira mi la tros vuvu dede e vu kata vale yo kla me ne vale kla vu gaga mi abendudu o kata vuvu le mayim. Enu manyi dolele nami. Esu dolele dede nami na ya pa metala odu ma dalo o ngoti me. Ta nkeke ama ma vai mlo konji de vuvu ya be nyamata mi de kuku no wa kpede mi anti. No jira moado na mix kebene mi ha enu dumi la na ndudu anenyo enu adodi na mi ta mi de kuku na mi sia mi kpere mi anti lo mi de kuku ma men kyerem o chese kwan no enye ekwan ne so mfuturo no kranti ekomumu a na omuti eye omoya da bia na omoyare nti ototo sese mpenfo mmra mehwe kwan no na omonye but onya sa na okan Iye megbulo sa no kan enti yedase papa akpe kaka yedase enti yenko na fe ye ne Praga for no enko twetwe enkomo Adom TV Adom 106.3 FM the People's Forum na yede ebrewo no another means of transportation wo area ha Praga okada for no ha na Praga for no ha na taxi for no so ene omo twetwe enkomo no omo chairman wa ha but my any members nin kasa ansa area ne chairman ko kasa why opani but bra aha otrem ne kasa sa wo office nti ya fro say FM Nasiru national bi adi nim Nash okay onso twi Praga ni bi o ulodu ko hen ulodu ko Kolema area ha bank Kolema ni ayi nyina ye nanti ko but sam de muntimi nko bipo no ewa e na kwan no so nya kura nti entimi mfa ye ka ne mfro senka kwan ne ye dia ebetima ko ba kwan ne nti entimi nko okay yanhwe infutro a ewo junction ha ba bi ama park infutro de bia ye yale mfuturo ni ku ya ka twam sesia ya mfuturo be ko ya hwini mu no yentimi sesia na yenye tiare esu ye ni option ti yesere mpenu fonso mbeboa ye na ye bre all right Nash yeah that's why my any chairman no entwetwe nkomo na fe any assemblyman no enko na yenko wrap up I understand we have 5 minutes but until wo gina ni na me chairman entwetwe nkomo ha aha chairman yo mero ni ye mame aha chairman bibi aboko de mpacho okay udin pacho from Emmanuel Ankra kwan no one na mfuturo a ewo mu station ha eti sen chairman na mpacho enye izi ebrepa yentumi ya bibia ka betwa musa na mfuturo ya nim nyina na ye bowa ti enye izi ma ye nkra wa nti ye sra ban se homu beboa ye nkakra wo medie ye po mu chopa chairman yedase papa Adom TV Adom 106.3 FM yani na mu a assemblyman we yani no ebewie enkomo no na fe ye wi a ya hand over back
to studios na omo de dwumadi aka nyina de atoa wo so but so far utie nkoma omanfo de ato anima na se ekwan no eyade a ha omadwen papa Samuel Apedo assemblyman for Sam electoral area. Assemblyman, that's saying Nyamiado me hoye papa. Okay. Me kai say sometime 2021 me ba sa kwan eso. Na friends and contractor bi na amamo anwea bi dia fele bi pono soro ho no. Enti me ba be sa story no. Enu achi then response na but even after that story, Assemblyman. Enu achi ekwan de da so wa ba bia wona ya tu ho anamo aka ho asem saa be some few months ago na MP so betwa so kakra maye ba otwa so wie no still ba bia da na ho ada na ba bia sese ekwan na adu de ye hu hwea enye yi atutu amna ankasa wo ho na se na ye no aye more than even debt trust enti wu kwa wuntumi anope ya me fi ho bai anya de amenya na easy se nyame adum na ye wiewe na ye kopopo no so a mo am behu ne ye ka enti ne ye sere ne se ba bia ye du no ye mpese bibi besi a ebe ti se abe national disasters a afi na ye ba be so anu ana ye ba be ma ye ya ko ansa na ya san aba be ka se ye ba be hwa ye enti se bibi wo ho a se aban ya ye be sere ne se onye ne animanim ya amaye onye ne animanim ya amaye na baby adina dunu eya ye hu amaye. Okay. Yan share background of this road. Nya information e beti ye no ye de atudwa brebe ne de ma contractor ben ne de ko adwuma ne share nsa how long ne de ma no say won fan wi adwuma no na enu achi adentina contractor na adwuma no wonye you are the assemblyman. Yes, adwuma e wo krata mo no ye de ma contractor no 27th November 2018 na the contract ni manu na the manu no ne ye be ye shortcut ha ya na be ye shortcut ni wono na ye ni se ye mayeti asese contract ye de amanu bibia ye ready resources bibia ye ready na be sa feedback pe obewie bibia from 2018 e be se ye ne ye hu bibia ye contract anu so se ye wa parking ni niam bibia wa fi site ena kwanu so yan yeti ekrom hanu so ye na yebre enti yenim ne enti a contractor na fi site ya di echia ma sesi anu ni omuka che ni se contractor ni modi mo no ense dan so ani enti omuji adwuma na fi nisem enti oma wada ma no sesi ana e wo process a ye be terminate contract no enti ni e be sire ni se ye terminate contract no e wo ni nsem na e dia ma obi fufura ye be sire se omo be di se adwuma no ye di mu platform we ye platform asun pa ye be sire ni pa omo ti sa committee no so se omo nya ni ntem maye se na be ya omo di be ma obi fufuro a nipa no so be ba be di aboaye enti ye be sire omo. Okay, we assemblyman omanfo no so a omo su fa kwan yi ho wankasa watu anamombi say bia I mean communally e bia mo ho be ye adwuma kakra bi wo kwan no so aboa makwan no atimi ayeye kakra assemblyman. Oh, communal band de bebre kwa ye wo pictures kra wo ho ya tu ho na mo ya copy pon so ye ho adwuma because ya ka ho asema ma omumba enti ye ntumi ntwen se ye bewu anzana omo aba be ya ma. Well, yasaba dabu ina masaka je no say ya wada be a People's Forum ya be brenia CJ in the team no from Sam wa amasaban one of the challenges that anyone be mo go through eba akwan ho asema so yeah na yeah appeal to the road ministry but probably because a bit of caution and education kakra bi warum say the member of parliament mo hwa wasansam no ontimi nya sa akwan in fact akwan half a meter kura no ho asem kura ya de mo the what the member of parliament continuously has to do say obekoso lobby no abomodia atwe minister adwene sisi say ahade wadaroma enya de akwan no ekoyie mame afei ye be se contractor calls no de minim ne se bribi ma contract and futuro ho asem kan ye kana nti omo wa ahyan bi ede ensuo guma bribi ada na ye de gu kwan no so ma bibia timi kokama ede man se agonya kan de wachi abaka so mo kan sa no omo di ago wo hwe wo store
onuane a woton wo hwe nipa e ko ba na wasisi ho na mfuturo age obi bia don't mean she white yes afi mesre se wo contractor show sana anope woni menya adwere se e ka sudi no e ka contract no so I say bomodi ha se odi nsu be gugu so be pon ye be koso ba no be radio unfortunately entman ko be pon ye west be pon no kwan so no west we kwa de se ogina no ya no ne mo bo anu ya de so I say nti oman mare ba ko ese nansi ye sha se kan akwan wasem de kan menya break akra hwe mia wodo a aban eye akwan no aban eye ade okay when it comes to akwan ye ehun sem challenge ba ko I see say oman Ghana ye wo men kan we in relation to Samsung but ye jaima ye land administration no nanama info to asase ne se de omo without getting into knowing say aban development na wo ye wo ba bi e wo no ehefa na edru eti eno behwe na obi akwakoto asase wo ahane kuntu na ho e bia aban bi di djuma that is but be bia make aban development akwan a wo ye no enu sam pension no but ya to asase amankrofo ma sha asase da eti within 2-3 years na ho agin yes aban ya kwan ye but aban kwan na wo ye no ne hye enu honom eti de bia na pressure to djuma no say election basa was abanya shase jai ba bia tokotoko wo so osiesie no na America say ya anhwe sa de na ntu wana mo every blessed day you be witness some you be witness challenge no road no vote that is it for the past 24 years you making sure say ba bia ye to asase e person residential area yenko aban kratem aban development for that pension no et say da be na manfo benyomo social amenities omu ensuo enkanea eti na manfo na ne to mo post e ma yisi for because yisi for shame no ebre no say ye be kwako develop that area no ya rest had the next game say but to asase o ba bia me development there e dey about somebody so on behalf of team Badwam onyame adom achina we are meeting thank you so much for watching bye